Della sesu della se chese ene na mere fi kakra refi ye bisa ye se della che savior ajo nkwa nti be man wanya waje nkon won de wayo odadada me odadi mewu to aso yenko ampacha mesia branti bi wo odi na nikura kasa chira kwara na otimi ehu won so de ne nan kasa akora na ye sharp otimi se ni papa etian no kanka do ba ko bedwemu amanfo ho a obi hebu in a way bi no won se papa no betimi ebu nani a kire se won se apofra no obejai ba kola bi won so na so ye de enso bible so ka kire se ye ntintin kwara no ye di nyamsuru enso beginning no ni nyina free beginning enso won se o kwa sorry so de ne ko children se bo de ne ko ni enu osua ne ma bebri obenya namfo ho no ne teachers ne so bebo abofra no because nyamsuru no so betre ni mu a ebo ne bebri na wo ko na je na chire na one ne namfofo di agora wo ka bibia wontie ene ho no na ede bia wo bebo na ba ana se wasoma no ebi wo besoma no sika no na wakoto atwene ubusa na ohun ansa bia we ze ne mebo na mema oduane ni oye sanso a na akola no so ebi ho no osoro setem bia wo awofo no twi akola ne ba eba ho oye bibia no oye ni sei ina woni nkwala no so di nkomo bebre nso no so boa awofo bi woni nkwala no eni nkomo oba na obeka ne na atoso na otini baby hwenu akola ko busa na bibi kura no atia no eno so muama akola no so nani enka omanim sometimes no say enkwala no awofo no oso papa ba meka kire no na odi hu bi she akola no busa wo papa no wo ye tise kakai bi enso ma no so ebi ho a enso no tia no so wo papa ba enti satana akola ni nya do bi ama maame no e basa so anaje se wo papa no so wo ye yiwu ene du ho ba bi na se nkwala ni so nyini na onka wo fada no na maame ni mu na o kai no ene mpedifo bi anka se mpedifo em se ene nkwala ni total roble o papa na card o to ma ni maame maame fo no so epampa nkwala na emmo eso bat maame bi wo no so kura chen papa ai ne ada we no maame wo chen papa maame no betimi atia abofra na ama akwara na wonse na nse no ma hwe ayi o news mu na school ni bia fa blantan a o tese medwum se na nti wo ye ne den ni twa ne to a na wo ye ne den nti sa akwara ne se no ese ye twena so ya ntwena so odi sa na odi anyini abeha adwea wo society na community no ani oman no ti aso twe ben pa na wo fi se wo ba ya wo asifada wo betimi aye ache akwana so wo fi oya no se me gina trans me den be trans na futu bi asem bi ameka che no na emfatu hu bi won so a wo de amano se ebia wasoma no wakoyire sika no kwan be for fa ina ebia go odindi ti wo kan se yesoma wa aya mo ani na wo ni ja agudi na wo odi no eno na bebe bia sika no efito ya wo ehu bi won so de ade ja won huru nchansi mo won huru oba so ba na de abasi ni so but so twene ban na aka sa kire nse e de ade mama ntempa na oye cause akora bi wo ho a oye fast ubu ha won ka de no so be ba na oye ubu so person wo kan san na oye but wo kan no anya enya bro ene so de bro no so o kan na ne o kasa kire no awa botre kwan so nya bufu je paibo ebe cause sometimes no ahun bebre enam yom na enkomodie so ne namfofo no enso ka ho some we am say nkola ni eti omo namfofo asem kra che omo awofo se bia na damfo no beka no ene na obefa but oka no so ya no ya ni na mpaibo ya na because aboni treso mpae senia nyame be wadum so isi kakran no na Sunday school so konso teachers no so ebo ankwala nsene o befa so ene omo awofo ni omo namfofo ni school wo kwa oni na fo so be di agro eka nyame ka che omo se ni kwa so pam akwara no wa wo ba o pam no no ko de fia wo hu na vlo de ho akobo gang bi ene wo hwe kumase he a wo hu akwara bi na oni eyifo bi geto
Just ana ahum ti o ti go say ah na kola ni ma we get to know ti na wi na sanum ni we na bo but ni kwan say pam agbofan say o yi senti on pe be to kon so na dafo be je no ana so panimu bi a on tu kola fo so be je ne na aka no training no na fere oba no so waje nsemo enti say akola na ye bibia ni kwan say o ka say o me mo aduane o wan aduane obekọ ba bia kodidi okọ ha obo nu aka ho enti no aduane de say o de ma no na o kasa eche no o abotre kwan nti akola no so nyame adomo so a obesimi asesa ama asundua ba fi ho mba de fansa nkambo bomba mempeno but nya broso ne de tete ba nti ahyase no se no besi atete no na odi nyini ba odu nnwe bi na hwe na se ni a oye no ebo wo so a fanu fa nyamesumu ahyase na gasa fanu ko nyamesumu bisa okwa asore de a nchekire bible mu asem afutuo no be ma akora no wasesa efri bone ho na se wugya no kra ene wi numo ne sanum abu wugya akora no se odi ne pa ma na okoto se nyonko no mu wi ba akono oni akora no ko school na se odi onyenye oba oni se oni tiafo bia wo fie nti obekọ akoye bi na wotete nyamesumu na wotete ne tete papa wo fie ni awuye enye o afre no oba na tene fidem ni awuye enye ni a me na ba ako na oye ni me bi enye fre no tra me pass me da akonye ni ojo tam nche ba me se kodu o se me ni bi me de hia na atete mamo bi se atete o maame no maame so o papa anhwe ho me amahwe wa bedu sa me ni awuye me ni nje hu yesa ugu me ni mas nse me ko makulo me ko asore ese makulo maame hwe no ba hwe nana ti menye de wo ye kwa asore a ti de bible ko fa bible bra osna wo ma rose wo ni bible mu kam so mi ni bible mu mom na mpese me ho sese ukita bible a tumi wom so pie baby kinkan a e mane awo ye no enye wo sesa ene me nana no asesa asore a otwenkofo kwa asore nti fiti efini a wo betu kakasa wo de akora no bekasa no ni afutu opo de ma akora no na be ma akora no wasese efiri ne boni mu na wugya no kra se osore a onenam oya emfa ho onyina obesesa da be no be nya obesesa wo wansesa na ma na obesesa na ma wo ti se wo awosesa wa de wo fie na ede o de akwa abanti eno che se wo ye ba tampa nti efini a obaye no me o ma metim sta me ka cha o mo se obaye boni a empam no ento no ntwene enja na genje mu se wo kwa abeba ko mabo nti wapam no wopam no won kwa hen obu akora obo no wi aka ne bata wo ho maneduane ndi hwen manindware maneduane ndi na hwen manenda empam no ma no nko wo na wopam no wo na wopo no obekon onama no kopie bebi a yedi agoboni a odi ho ba akobata wo mu nti e wo se wo bu no a no aka wa de abata wo ho empam no ento ne nchene oto ne chene obi so abone fo so be so lu Asotu ya mede be ma akora na so odi en ka hwe kire na wonti. Mese di akwala no. Na mahwe ade na ne gye ho. Akwala bi wo ho a o bibia na ne gye ho pa. Sa wo twe ne firi ho a na wire tumi ho. Ebia eye TV program. On say TV show wo mutimi yi series ni ade wo so akwala bi wo a na ne gye ho. Time no so na za wa amana ankohwe a wa ha no eti mese di akora na pe bibia na ne gye ho na matwe na firi ho sa ada na mehwe se sa ade a wo ya na ne gye ne me ma na nye eboro nso wo ho enti na me di nka ka se mese di akora no ye wa akora bi wo ho no ma ene wo babu na mamoja ba akora no enfa no ene e obi nso wo ho a utwa na ba mienu anasa miensa kra ohun se bibia ko ne ready me rate no ho enti ni nyina no e depend akwala no misu ene ne ban a wo se de wote efutu amede mo mo ne se akwala no waye bone nyankopon de akwala ne ma ho se
tete no nti akora na ye bone a eno nche se mo mafie won kwo he wo pam no na che se problem no na wo ma na doso che se abonte won a wo kọ no wonim de okwa akofa de afiri wa aba wonim de ekoye no ebi kro okwa no wantimi amabiem nti saa no obekwa akohwehwe na na se wo beye ne den nti akora no ye bone a efie wa na wote wo nchan no wo betia no de but no hu nya so obetwe na firi wo ana so obeka so o ma na diane ni saa na ema ne bebre na akoso ama ye mama ya ne mema no e fa sei no mo me ka se me de abura die me mo akura no punishment bebre wo metimi ama na ya dankoma so metimi anka se bia obeple ade a ya abofra no ani je ho paa no wa so na tena ya wo no abedu mfie du na ya na mfie du minu ko no unnim ade akora ni je ho paa enkanka se TV abasui enti se TV no du time a ya nkora ni nyina hwe TV a na ochina tena won che se wo ya ade a na wonsua ade ni hwe wonsua ade yo no okay ense se makom de no ense se wo disika nso ehye ne nsem awofo bi ho a se oya ade a na maame ebi maame na twene atana ne nche no na papa na fa kwan bi so kwasi bra na oyi kakra hye ne nsem na akora na akwa abonte akopa bibia di ansa na waba ekom de ense se o ma ne de no obi so ho a papa no twena so no na maame no de na de dua na kwose baabi na onyakwa ya ikaka ha odua ne wo ha kokofa ne di eso bia na time kura enson se odidi aduane die ensesa o man o de kame akora no kura under no circumstance and a bad time o de aduane e be twe akoda so adentia aduane enya de ye de twe nipa so okay enya de ye de twe nipa so ebi se aduane wo hoi e manipa hoden enkora no se wo so na pa na wiska here se masika shine na o de man no wo koye na aduane be kura na wuni so kotoye okay audi na se woni nyina chi wo bana se wo makomo de no no kwasem ni na wo ya udi sem sa na se bia e aduane kro na time odidi me fa se bia odi awie aduane no between 12 and 1 na waka say waye bone enti no 12-1 no odidi no mani didi sa amre no be mani didi 2 o'clock eno so e sa 12 to 1 de kwa na wo school nto be didi ho okay asem ka se me wo fie na 12 to 1 e wo so odidi na waye bone nti wo di aduane na etwe aduane de mfa ntwe nipa so usi ho mame na aduane de ye mfa ntwe nipa so se panyini usi akoda wo ye mfa aduane entwe aso okay na sika so mfa sika enhye abofra ne nsem ye nkananim so be kananim wa bia na wo ne no nko a ene wo sakora no nko a na wo na kananim a esusu nese anya sa nese ebia nadafo bi kura wo anase nipa foforo ewo ye na ite compound houses mu wo ka se mra wo hye wo ka koda na animu no ye nipa bibiri nipa animka me na ya wo kana se mizi chese wo ya ro sinti ase do ko kwame na kwame debi wo nyina ho manka na nim na kwa so won fa ho me na ya me kana se owo kofi aje hwai wo kana ni no kura wo de asa no wo sa kire eti nkoda no obia nkone subaya ewo ni mu obia nkone entity a emfitiase no onyaaye na se ya ma brenya ye dibre wie ya me bapanye kufodua me kosra no mko akankola miensa na wo enkoda na ya omu ho no adu ne abeta TV ho beta TV ho me se monfanto toys no mu dia to toys e se mu ayi na wo mu ye movies na ye no no kwasem ni awurade se be ti se yes heard say most station e di station be ti se stations bi ya bi wo hodada e bi so afi na movies a eyi no wo so no enwa metis didwa nwumre na me ba na ba maka say na sa unipa say ni mu de sa bra we e na wo mu bo sa akora no osua ade a ense se osua okay emiti empese akora no behwe no yo ente say waka say eduane akora fomu a ye fa eduane ntwe na so e na enibuka say akora na ye bone no
enkanenim means say obi wo ho na enkanenim ana say menene nko a wo ne nko a de betu enkanenim okay na no kraya na do na je say ye fa agudie kwan so wo duru me bia wo ka nipa nanim enso na de fa agudie kwan so na sa anya sa na say nipa wo ho na dwodwo no na say bi ona da bi kro from he me asmasi adiwe me nka say nya bi da na wo yesa wa kunu wakunu fite nkore bo ho a se de mo akoma esitie no sorry se de mo akoma esitie na asem kakra bi a na atena wo mumu enti wo dwene mane tra so so enti da akora de o makom de na umma atwetwe a eyentra so na wo de ama no okay na dey bio na betimi de atwe na so a wo fu say wo atra de 40 years anyame adom akọ pension ene yesi yembo na efie so membo me ba dabi ma membo we ba bono kura na ebro no nye ebro sai nipa o sa mankora ne ye den ebro no awurade mankora ne ye kase kese asma o kan itim se nye bro na yebebo me ebro ne yebebo no etu oni se bro a obebu ni nti ozo bro biu obo na ma na skin no ayedin enti me last born say ne ba one abaya afi na ko ndi 11 years ni we ho wore che na wonsura hwe o ma me abono a me se fia wo se no me kan no ntema se oh I see nipa na se na ne be de ni atia nkra no na me kan se wo kan animu no na de fa agudie ekwan so me na na se mpese me kan animu a na no wo so na me se ade na wo ye so di jame na me so kan sa kire me and I'm paper what don't be stupid. Me no go to phone mo bro for am kan. Me no can say don't be stupid. I dey am aswan so me nye no aja ho no ko. Ma san frɛ o ma me phone so. Esa so wo kwa no so di esa contempa di kwa ko fa ma me phone na si. Sere be am friend out. Enko. Enti ade a esa wo de fa kwan bi so. So pese otian no a fa agudie ekwan so enye ne de wo ya ne bubefu so wo ye de ne bubefu a ena de nsam nyina eba no wo ye de akora ne bubefu no ena de nsam nyina aba no wo ze de mom nkora panmu no so to na obi ye wade na obufu a utimi suti ze ntwa so jam no chem kra menye so eti nkra no so sa de ne so koso wo mu sa pepepe oh sa ye nyina ye ade baako anwa kro ye de boy ye ni ebia ne eti se bia e wo sa wo to bibi ma no obi brofo a okaye na so ye ka no Friday easy like Friday easy edition of Akoma mu nsam ene na ya ye de nsam a ede na wonti wo ba bia wonsua wo ba bia age se Akoma mu nsam easy Friday edition nkwa na unya obi a waben pa eba relationship mu a unya ne ba bia age se he ya ye wo maha de ba Akoma mu nsam dwumedie so easy Friday edition of Akoma mu nsam the relationship edition of Akoma mu nsam we nye de meni obi te ho na meni obi ewo ho bia ni da bi we eye de ye besua de no na mo a mo wo mpna twi mu de kwa aware mu mo a mo wa aware mu na mo hu ma aware ne somebody nchini gum somebody esichire gum somebody ewo egum ye ma obi a wa be wo relationship mu Reverend Kwame Kwati mu nya ne wo baby a age se he ya gina boso me de na bo minka de baby kro me de na boduku echi mi se ya na ye de ne nam enti fro obi na kacha ni se enen so ye de nkomonam aha na ne se nya mi niamba na ye hot no se mi ja wo mu a on beti free and so I'll put them in order baby a wutie yen na wo hwe yen efri bia eye Akoma mu nsam na wutie yen na wo hwe yen na ye waseda bia ye de bema nyankopon esan sa ya na dwumedie ye betena ha no mo be kasa the four corners of the studio aya na ye say o kasa gudam hanko a enso aya na empempem ene tie yen ehwe yen ewo abonten na emrepem adekronti a meka say aseda enko mamo no be ba be kire ma adekronti a me say aseda enko enfama enen na wotwe pepe yesi ye di Valentine me maka cho say wa woni dofo a de be kwa akodi Valentine me say me cotton flowers be ka me ho ne enko cotton flowers no era good afternoon it is saying Peggy it is saying Aunty Bea
Ohoye. Eye de nkwa ya ba adwuma. Ya ba adwuma. Se wa hoye. Obi a. Enra wo se otinkra ne pacho na me pama wo no. Ai, wo se mama ko kana asem. Wa kana asem. La mi si apacho wa ma no. Na wa se wa pacho. Kakra. Dabi. Unyam pacho. Enye ntemfa ho sa. Sa. So wa pacho mi chia wa e. So what for? Ghana na panyin ni for. Yeah, rande da nyakupo. E ma na me di omo ye adwuma no omo nye o. Enkwaye na sai ka be so menu si ya hyehyehye saade a ka bombu bia ye betena so ra ye betoto no. Na nyakupo anya no nim sani a osihyehyɛ ade no. Ene sa relationship ho komo na ne ye be ka no obi ade ni so ahye pa wo fi a wo partner na wo sa wo ye den. Una onye obi o ye tebo. Enso e wo fi a wo partner no e wo sa wo ye den. Ene sa nkomo no e na ye bebo. Enti ewrade ni so ahye bro so. Pegi so eni so ahye bro so. Na nabila ka no ho a na ba bia adwo. Edem ho no de em se de woda form kakra enokra nya bebreu. De woda form kakra ene mia nti ade na ye hyehyehye a na ye di suonyi no de eguso na se ne me nua ma no hit bi wo mu no mpesa o kasa no. Enti na me de o mo fefa chen se be ya o mbe cool down. O mbe right now we lectures. Send lectures o. Oh, you manway. Miniano. Aye. In lecture so. Say school ko bia betimi esi. Ene. Me am hwede e koso na bibia betimi esi. Chia manager o say afi no bibia wo bia onye nombra. Watch onka. Wa ba. De o kan ya wo ti o. Wo she office o. O she ho. Aye. Talented kids na omoye MC ni ana. Ene manager ya fi wo na ye na bra. Oh, Aunty Bea. Yes. Me say ne. Na mate ebe na ya na mpanyifo bu se. Penyin tena fie ama sefo anya den emfo asedwanfo yes okay yesi penyin so tena fie ma enkwala we nanka yebu nanka refo penyin ka ho bi ena na mate ase saa inhiran koma na nabila ne wo senkanya saa eye enka manager krele ka na ebo no no kan be ye free ho mo de kwa kwachichi de fi be yem mo de fi da bi me si inhiran koma na nabila ananya bible kra mpanyimfo bu be say sabio wa wo modam no se wo dware na wayi ntuma na se bodamfo no ebe yi ntuma na wonfa wadagya endi bodamfo ne wo bi da enti no so bi di na chi akwaje na taade ahye na ni mi enu ha na abodam and everyone mama am bejaje for yourself yes na wa anko yi awia de na de be pie tawo no wo ho ye de what tawo no wo yi for tie mo fro obi na onfa mbro obi ani fi onko na ote onko na tu sama de wata do no tawo ya hwe fa phone enti ya na so di pia bo sa ujaja ye wa abonten na obi ujale wo de ade asensan o ma so wayi wall so na ujaja na obi so abon aya na wo tiem o di me tawo ni ko wa na mpia fi ni dem meje ma wo de ono ne ti no wo so bele mi wa na eba obi ani fi ho eni asem na Aunty Bea wo so asem na to ho mo bi mfa da wo ya fa so sa wa boda fi ko na ta wa be yi ahoma ya ka ne se wo ntade odro so blaze ya no de ko wasesa abone bo se boda ni me di abadan chi ukwa chi je kra obra awuro wa me ho me de me sha dro so mo blaze ya de je kra che uya no ase akose dwa na ko so onto aso nyale Aunty Bea no onyare wo opi ha fa wo samna nto ho ma wa wo ni na ya fa samna ne fro hu bi da ho enu nti na wo kasa edu bre bi a wo hu with or without chirebi we hu ban shiran koma mo mienu ya de nyame yes am think manager krele ka no ai ruade nyankopon enyanjo de nyame ase enka de ngo beyem se chaka ye de ngo beyem yo eni ye dase misrem e wo de ye dase ya boafo no mo boa ye nra no me se ye do mo ase me pema chew o ma ya de okay Aunty Bea me de bia se de o kan no ye tana ne ye kasa obi ani ha o ye ne wo fanko ane wa ha ene ye to nwom no saa ne ye to nwom se ye amanfo dew so mu tie o so mu ntie o the end justify the means but ye be wie ne hu se sa etiefo omo doye ena show na ye nso eye amanfo de amanfo nya resource film ti de bia sa ye wo amanfo abonten Aunty Bea omo tie eno nya mmie nim se de no a wo kan wo dem honom de raka e de na bila kan ye se nanka etimi ba abonten a ka etiefo be hu se we really appreciated them omo ya de ankasa ebi ye hu bi sada instant results Aunty Bea nyame show mo me se obi bia oyi teku sempo akapre
e de support oge nyankopon won hye nipa kro ombo no ho ba ma ye nyame ase ehwa na odisi oh de na se makasa waka bibia nti ya memene era Aunty Bea me pacho dayabo afo na se ya do ma se bebe mu yi free bia nyame show ma me wasida we free wakome mama enti mi so free makome I know boy de mo I know mama me ndi ni juma Debbie mama no homete ma homete ene sofo te dem ha sofo si adwobreo papa de just on your bomb deliverance baba this one papa deliverance mama ye show na be mana bo because ni pants Reverend Omono adumu ventures Mr. Obey uria pa sofo no mo fo mo nsem no so no mo deliver no chese Akoma na ya sometimes so ekita no so kakra bi obo de ni aso no wo su e no asem no enti no o de me se datiefo ni ahwefo ase no make no an se na amene eye Peggy Mr. Ajwa ye be share topic na say sisters people cho sister Dana Simami de o masimami mama ya do ma sinya me hye de obi ayi free bia nyame hye na nemu okay na anda bi ye no an se na amene okay enti enne na na je oma da ase awie nyame ehya obi bia na nyame ya dom ne ye kosoro ho no ma de me meka no na maka because enra yesi na ba biewu ama yen e wo breman nyame ehya mo ye cha breman fo breman ni mungu so amohwe ene kronom kwapra enra de na chese Akoma mu nsem agiye ye wo ho ye ma de la sumu ni adwuma ye kosoro ho no mo a na nkra bia ye beto no me ameto sa nkra mi ne ya cha ne ma me ma gen ye ya monko medase yo eye Akoma mu nsem dwumadie na ye de ebremu na ene easy Friday edition of Akoma mu nsem no ye bisa ye ho say won sa ya ne ye se ye wo mood swings ye wo nkofo bi ni omo temperament senia ni busifuo senia ne mood bi esite ne sa ne amaniama no na one saafo ni bi etia sign na wo betimi ni na te se de na me di awura ne Peggy ye example no o partner na wakwa akonya no ni bufu a ade sa okọ eyiba micromed na eba ni bufu a se ye nie na na bonjoy obo so ni mood swings ne kan ho na kan ani mususu a ana ne ra ho no na oye boma edin na eba sa na wo na oye ne yire ana oye ne kunu no kwan ban na obefa so a wo ne saafo no ebetina na mawarye anase relationship no mwenya mu enigye ene asumdwie ene sa nkomo no na ye ba bebo nti frɛ unia bi na ka kyerɛ ne sɛ enefiada ye ba besua de nti obia amra no betie bi ye bewie no na sɛ wo kunu ne bufu na so de bufu hia no anase omuna na so de muna hia na eno na ware no nti ebeye yie ni ye ne Reverend Kwame Kwatin e wo studio a ye no eba bebo enkomo na ansa na no ma menka ncho say se wo pe makeup pa aye e wo kuma se krodiem hade a de obeye o makeup ama ho aye fe na wani mu ada ho e de akoba bia wo ko bia e china ye fo ho birthday parties e wo ho naming ceremonies e wo ho eyie enso e wo ho de obeye o makeup ama wani matoso ama ho aye fe de eno ane glam by tina makeup obesiesie ho ama ho aye fefefe obe fretina e wo 0544 466280 0544466280 obesiesie ho ama ho ayefe na mo afe na ma join yen ewo Onua TV no ye mama kwaba Akoma mu nsem dwumadie na enenso wo hwe yen na mo amutie yen ewo radio any Facebook so no nyame eham na mo hwe yen ene enkoma aye bebo no ye say living with a temperamental partner. How do you live with a temperamental partner? Na me share temperament no eye 4 and I say 5. Nti wo die wo mu a say na wasa o partner no osi ne wotena. E na o partner no so die wo mu a especially o mo makoko nye kra no. Na ne bufu a me say obi akasa no ho kra wo mfi no. Sa ni pasa no kwan be na afa so ne tena. Na enuanom ne adafo no. Krata ye kitami. Enye krata bia se endeda ye de enua ba bi betna TV ni radio we so na sem no na areho na aboafo amaboa ye mekasa me bibɔ mu dini a age china na mewie we front and back na no kra no line columns no eye tuo eha na ha ukọ echira eha na ha eha so eha na ha enti etiefo ni ahwefo a mo hwe ye mesra mo ena ye mre no mekasa me bibɔ mu nyina mu din a mintimi enti de ye ka nyina ne say
nyame onhiramu nyame onhiramu mebeji dwumedie se meye encheye na enra de senya musi bua yen no abro adwen ene entiase so me se yen dwumedie ye beye bia ye bompa ye kire Nyankopon se ye kasa yasam enye de ewo nipa asum ye kasa ento nipa akoma so na omo emboa yen na ye da ase no asem ba ko ameka ama mo a mo hwe yen no mo a mo tie yen titiru ye nuanu mu bia mo wo breman se mi jai mi nua ma na akansam a mo beka no ebia na aha adwen tina me se me mo nkasa me a meka no yemfa show we shadan kofe obi mbetna ha se ye begiska na me Aunty Bea makoji edi nyame adom yedwuma ye media general otua meka de odi ma me no me manage ni yie enti esome papa esome maame eni mebusuan so yemfa obi shadan ma metna ha nkochi ne se be ka wasem sei ne begiska emfa menye bi da Roman sorry ameko ankyere me sa enna eskana yagege wosoro ha no aya na ye dimpo se ye beba be sreska e de ama obi because yenim se nne obi a ho kire no say ye ka the number of people a omo ba akoma mu nsam dem ho e de omo request ba say ye mfom betena soro ha ne ye ngiska ma wo mo a kadwuma no kra me manager kranko me ye jai because obeka se ye the show no e sreska dodo but obi wo ha obeka na sema irrespective of ono nipa ne boni a waye no odwen kwa echi enra ye nua ba na obetena ha no emwa na ye boa ya boa no because of ono na obetena ha no akraketwa na wo hye ne yemu no na yare bi onfa yare bi emma sa akra no wonye boni bia no eno nti ene ye de na sem no ebaaye na de America ne say ye gigiska no so a media general a structured company me enye me number ne gigiska no enye na nabila number ne gigiska no ena obi atena baabi atro nsem ato baabi say ye gigiska no ne akwa akodi edin am send iska na eba ye nyina mu hu say eye Akoma FM anase James Agblevo code na ye di iska no me nim code na ye di iska no na nabila nim code na ye di iska no yen accountant ena book number no say pese ye iska di ye bibia ono ena authorize ne no cry justify adia ye diska no ekoye na me as the host of the show masign it sampa ye diska ni koye say producer of the show Nana Bila ono so assign it ye general manager station manager Ransford Nana Osaya sorry ono so be sign and sign accountant no ono so assign obi eni ha wa ba begiska ye wie ya ni apegiska no e de ahye ni nsem say je ne kodi say ye medical situation a ye yankasa ye di ekire e ko hospital ho bills so otu bia we pay to the hospital say niama na osi atotoma ni pakro na yankasa ye sidwom especially some beka ya ye prisons achede ye wi ya ka chem say ya ye sidwom ni atoto niama eniama ye toto ya apart from the nkofo de beche ye eniama ye toto ye nyina me yankasa midim bi ewradim pegidim ni akototo ya ji receipt ye wi the abra accountant because auditors ba ombe audit ye na neje sikapa bi de me ka kire wa no na minim say kakra we ya amake mu amutie ye wo breman enra lady na obetena ha na sem no de aka de eye behind the scenes nkomo but na ye pese ye ka we na obi tie kire a ebia baabi fo ye sa media general ye nye ne sa obi amfa ne personal phone engigiska ewa ha impo omo a omo ni me personally a omo send ska ye appeal bi a omo send di ma ye no producers ne be kan ye wi a ni pass me send miska ni pass me send iska ne e di ama wo mu na de ye no eno ho na nyame hweso a wo hiraye na ye kwasa no enti na neje sikapa wa yampia na woto wo Facebook no eno nti enenne me kasa asem wi e di achewo no ye de beso ha Mami Jane awo breman unu obusuanfo ye se enra breman de na chese ba bi ewu ama Akoma mu nsem minim se enne so mo hwe yen ye yima no de aka na dwuada ye be hia mo hospital na ye ba no ne medical bill na wo se ye call top anema no ene niam wo se ye totoma no ye betoto na ye de abremu ne mo hu se ye ka ye se ni ade bia ye ka ye no good afternoon na neje isikapa ye da ase na Erani Peggy omotochiwa
ka beto kakanka but ye very professional nti ye nko line bia ye begu wani mu ase but uhufo ye tina Facebook so engu nkofo ani mu ase for no justification. Thank you very much. Reverend Kwame Kwati, good afternoon. Minim sa asem no ntehwe ba wo hwe se na hit na menu ama ne de bana wo so obi atwa ye ho pa but e was say yes you reply no in a matured way nti ya reply no ye de beso ho a by therefore ye da masepa ye kase ye bobom din a emre no enso ye nyame onhram na onhram. Reverend and ye see ye bedin komo e de afa living with a temperamental partner na temperament cry ye din Aunty Bea me da ase na ansa na meba asem wesi no won. Okay. Ko bi na manka bi no. Ya na SMP. Because me masem esi wa. Minim sisi abeti akura minim. But the mina say the way me na ema no. Ase o ma ya agitated de kasa bebre na me ya adwebre. O si adwebre. Me ya adwebre. Na me ye me degree o school no. Na me bisa lecture ba ko say Yesu ka say yenye yembe ye ho asese buburo na afe nso so o se yenye bibi te say yeni fit say aboa owo na bisa lecture ni say ebrebe ni ye buburo ebrebe ni ye owo so se lecture me nde na obeyi manu a atoji nyame na lecture kuro yai mpese me boni di okay da komisan bisa ne se Yesu Kristo ka se yemre ye ho asese enwan no eye Ghana enwan ana Israel enwan ho asem na no ka enwan type ben na me kwa me kwa tie meti wi ani Ghana man ya metie ni nge me hu dan na nkofo bi mtie me so that's right because ye krom ha me pa ye krom ha so we odan di because odan some people will ride you for granted. Yeah. I mean, they say never can. Sa topic who wants them. And in a bishia pa. Enti, maybe you be a baby. I'm catching my wife say, "Me do power." But what tia me na so a? Me how many? But it's what tia me na so a. Or what side no? Ebeba. That's right. Me obi ni mi film kwala bro me sim be say me do. Me lifetime ni na obi a ni me lifetime akutu pe. Ba ko ya do me ba ko musu di nkonim one draw le ko ba ko pe ye bo na so abu obi me say we tia me na so na we ntie ni ya forget about who you are. Okay, make some adwena chel. Okay, that's my nature. Me ye Kristo ni pa me fa me na mesumi ni agoro me ye perfect na ye ko ma ni pa mi say we ye dan we ye bibro e da ye be ko no enti dia na ma no ye ani di esi ye no ebibo bi ene kwa so no. Okay. Okay. Ai obi say yakofo obi abetina ha na yen ya sheda so mbe stresses kan yen ko chendi nkofo ni mkwasasem kamo sabe nkofo bo ni mkwasasem kan motiwa ai na nde phone na yefo na phone so ya na obi phone na ise sabe bo asemo na mobi na obi a kire na dwen ntobu a obi phone na ise on che na dwen adopo bia no no ka kire wo yenko yenim yenko yo yes temperament e yeden ya Aunty Bea papa bi a friend team la he ona to fa temperament se me de betu wiase. Okay. Oni se enne no researchers debate on the temperament thesis no de betu wiase no but ebra de betu wiase ne de e ko fa wiase nyina be 1 century we fan say 100 years and kakra de no bia de sa temperament na ya adwuma na temperament ni ntimi nkyira se atwi. Okay, but ba ku bi ene ya ne ya adwe se pese ye ni twi but menye so se ni twi no. Okay, temperament no eye 9 sanguine ene ya ne ta fa ne kobiani agye ba kobiani agye no so ye se eye sanguine character ne mu ba ko pe. Okay, ntimi fa kobiani agye no ntoto enta se ni twi ne sanguine so but obi a sanguine bia ye kobiani agye sanguine phlegmatic ni so minim se ko fa Africa se fa ne phlegm hwenro obi odedi. Okay, so okay, and a melancholy no ne
dark character. Dark. Or dark. The character near dark. Okay. It is a character back when so nimbo ne fache. Aha, so sofu kura na we sofu maame kura na we so peni kura na o ka so dia chewa on fan chew. So omo a dark character. Okay. And you choleric. Choleric ni so yesi ko fa fi cholesterol. So temperament ni na tiwa he no ankasa obi sa temperament ne bae no. Actually ya 15-20 years ago no say was say temperament ne bi a mixture. Obi or yes or your temperament e be 60. Now or choleric by 40. Nje be fa no sample. Okay. Oh. Okay. Na o ni sa. But and then scientists no psychologists ni pa me be debate say omo susu say enipa suban no ebrosa. Okay. In fact me so no mo ya adwen na me ya fafo ya didi hu nkomo na de tie me ya ka so bi ya sanguine na ho te say de ya ka kobiani agye no sanguine for you nkofo bi a in fact me say no Christo am a typical sanguine. So because mitika enema be for bob na me at the same time. Okay. Sanguine for you super back no. Okay. Saturdays me no wife ya warrior no I've been cooking Saturdays for almost 30 years. Saturday bia just me too kwan. Okay. And I'll be cooking at the kitchen at the same time ironing. Oh. At the same time no me prepare news e bia me sermon na my year weekly nya no me kekesi ni mo Saturday. Saturday na kura no so e bia na me do washing machine. But we can remember the bomb so me perfect. Sanguine suban. Sanguine for suban no. Okay. Sanguine but maka a diamond what be no sin at the same time. Temperament for me nante sa. Oh. Sanguine o bet maka diamond what project me no be no ye. But only weakness in say. Sanguine for weakness in say. O kan ye mam ye ni yansa nan ni bom no ye no. Se ni ye fi no kakra ni pe. Ba ko ti ye perfect na ka nyina say. Ana say I stand still. Okay. To say biani no 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 si niema. Owa no bi ka obi mu shi. Say no dimirika ko concentration e wo bi a no so bi a wo ye. Ananiema wo sie no. Enti anu no. Sanwe fo ye nkofo bi a ometima chewade ansa no wadwen ho. Fa say sika be bu ni botom obetini ne friends akotena restaurant di ansa no waka say ase me tua school fees Monday let's can listen sangue no omi okobiani agye in fact sangue no obi a okoba bi sa oyire no no nkunu na ne okoba bi no wan kan say ama we dey ye chia kekani apo na wo ja ne sa na mu do program na sia program na da on sorry Ade achi sa una ko ka che say ama adiesa wo so posa ye koba bi na ka me so ya ho ma me ndem ho ni da bi na sha me so sa o hu je nti o so fi program na say ehwede ti na fo mu ko bia eni agye o ko ba bi na ho da na waka wo sanguine opie eba bi mu efie bi mu opie program bi ase on ko ho da but the way o be si o be pie ho no ase ho no te o me charismatic by nature o mu nim kasa. Okay. Now to be with them, oh my goodness, I have fun. Sanguine no. Yeba phlegmatic hawo. Obinya. So ukru ni na onimu komodi obre kasa ho. Onimu kasa. Oye di asem kura no se bia ye TV kura obi e da foma obi e sere no. No obi sam se na we dey na sere ya mo sere. Oh. Obrands with inkomo obrands wasere otiwa obrands wasore o so ya de ma wa obedwe wa if I want to analytical. Okay. By nature ade no obo susu the way to way who the way compare way the way money way and sana otu anamo na when weakness so we tire procrastinators. According to Tirahi, Sapolaric, equally teaching here, they are perfect. Okay. Because all dreams were the children,
nti niema o kire no eno koye sofo no ye choleric phlegmatic oh sorry now ye phlegmatica o kire dia wuti ase na omuna class time afufu proper no na aka the points be 4 because ade bi omu ye bia na analytical omu to ombo ase analyze enti phlegmatic for so wo omuti na wan kasa wan shampo mo bi ase mo amo ande dibia oni weti a forget abankomo oh yes so won kuru so yo yire eni komodi in fact osan obi a se fie kura asamba e wo so sori se beema no ka asem na ontimi nka eni kasa just obrewo sane ma we nyina ho but oye na bi so oye so oye ni melancholy I find a dark character. You find it dark because almost more ding. Melancholy so your bass or your bema, almost more ding. Almost more ding in the sense woman in pantem or your unfanche. We are not dear or you're vindictive or they pay you back. Melancholy. So who I know your bar. Na wo ya de bia shimi bia otekinos obetwa to omo fast omo they don't easily let it go so double omo na de na kosa oh yeah the to should be when time making good friends because who hurting one who hurting the pet obe hurt back or hurt you so when you feel dream and work them omo bia your back wow omo bia your back when you phobia when you tell disciplinarians so so papa e melancholia say yan fani say we gare be 7 only fie nti we nware but dia papa no ko be fie level ko be mo gare obi nya ne mo fie paso am ko gare wow o melancholy sana ni bofuo no etie de to so bio melancholy fo no so wo mo nim bone fache melancholy so your bema na your ba kura ni nsem wagye die no edin so your mausika o se sika na be ma wo na reasonable would justify o justify sika no on fa mausa okay awari mu so your bema enya dia wo no atewa e click ni say me yira brenti me ye bibia boa no and click it no and click it or your melancholy na wo mu weakness nso ni say womu sheda nya enipa ma womu ho one enipa feel so ma sitting edin omu decide ba ko so omu tie perfectionist okay omu tia omu pese wo ya ade na 11 pm ba be nya no se we ndware o pese wo ye nema ifa wo fa na fe afi ni table so be edano a so de koto one fan koto a omu benya issue so when you a perfectionist na because me when we are seven fast you can we are seeing na according to team like no when we no be great leaders okay because abani say ayen chatting e baby etwa aba say ayen butu be me butu kios ye sisi kwa nwa o say yini nyefo me yi we so once na kwa wo mo so melancholy on time be great leaders choleric choleric for no womu yakophobia womu strength and say wiase ha womu ema wiase yede emigye enkuranhye ye peje ni perfect form obi a otimi so ni paase mani gina ho obi a perform otimi eso mu choleric according to Timrahe no temperament for you na wo na omu no so choleric for no ai wo mu ye pi na wo mu cha de obo so ke ni enye yi Aunty Bea na so na ke o ba se Timrahe aka ya ye pa so na ke ayi adanko wo anu 20 data wo anu 1 na data wo 2020 no wo ni 3 months sanke sign yasa ti abupo ni nyansa yeah choleric for no omu ye ni papa okay na wo so bibi wo mu ho a enwa kura
obia woni weakness obia woni strength na choleric for no bibia wo mu a eno so ha adwe pa ne say woni choleric e fa damfo na say ono wa hwehwe ba ku mienu miensa nan na wo hwehwe ne pe na o offended so nti awariem so your ba oya bia 1 2 3 4 wo appreciate ni wajai onye biem wo ya bema oya bia 1 2 3 4 wo appreciate ni wajai just o ma bemu bu ntem okay colleague for ma bemu bu ntem okay o say by nature no mu ye enkuranshefo by nature no mu ye onipa o peja nipa o peja na so ma ni peja wa o jawa to because maybe ano o pobi apeja no it won't spend time back for that's good okay but break out the ni kenya ni nyina no okay if I call on my life more on a worst case scenario no choleric for you so wo pe ewiase nipa say etutrasem also mo no so ba wo pe nipa ko no ami we briai omo su ba ko omo weakness ba ko no ai ewudie ni msane ma no say on oye encourager it will ya de na shi na kuma on waya de 1 2 3 4 wo appreciate no wo dogo into onye dogo sa no hu say wo hana no opewe fi na kwa mukura wow but what I say it wo mu ben melancholy ne kakra some way there we no by nature no onu na se wada futu ka tense wo ye wade anya wo ya hu Sunday no wetie me na so kura ma ne na atie no we da foma wo sun no no sa probi fufo ni di agro we wo we dey we ye ase ye yo ma dia enka wo wa bobus on sina hwen free and from so wa ye no a Sunday sana ne atie okay but don't say because no awadi yesu na aboa me because uni metnasi din na mehwe ma brabom se matunyo pa wo Ghana ho aso ni wa mem sika bia memu ma din kai 1992 oye majin kwa yesu oye ye ni we Kristo ni bi na de koma no ye na me koye send your power Holy Ghost power, send your power again. Me de koma Kristo ni bi na ye. Me ni nya issue mebre. Say until be first no. Na my wife catch me. Me jini pe dia say unya ka so ye Kristo ni pe. Adini kura me pe nam dia ma. Me ni he say o Kristo ni me say yo say no. The fact is that it is a Christian. Me so te say me ha. So, before na me ye ejan shiwo ani so de koma madamfo ni na wo sua hwe free mi so ye mi na msa koye onya meniba o se ayo yi ani de se me ba ho no me ka se me ka agechina onya meniba producer ye sa ni no ma me no ono na ye to me wedu me di madania enkosi aga say ya no oyes on se to me do here e be that make am wasema kire producer na oyes anu man no eno so sembebre ami nti na mi nsua de mfiri sa ne ma wonya because me sangue mi sunu ade a no bia ye me kura e de mako ha mu no me sori ya na me be the same thing until said some years back the tenants na bisa me say no I don't think and I think something is wrong with me. Me give say bibi ha me. Na me who say me temperament as a sanguine no. And na me bio no. Me say who say there was too much of my father in me. In fact me yakwada as tender as bear 7 8 9 years eba no. Na me maame me sisters in penifo. Wo mo ka asem bi edi tease me. Na mechiba metane ne ku isu ye oye boy tini eku na o say ya infant for na me na ba ku oye me maame ni sister peni nti me nya me ya one me kunto kwa na me su be di machi no na me auntie na ka say kwa me o go do mri
Ogo demre. Me bu se mre. Me ti se mre. Me se emre. Owana do ni si di na chiefe ni edaafo a. No no so ka ana kwani ombo a enka ne papa na yire je ne dan. Na me ma me de otu di on kasa because no me 10 ma me na last born. Na me sister mpanimfo na ka se me a kire me say me papa me ye penny je ne dan a me papa nka hwe. So when I was growing I saw too much of my father in me. Me papa me no enti me share that me obi so me hu me bisa I take about 20 days 21 days I fast and I pray. Okay. Ti me bon pa yesa na me say urade. Some economy who temperament name say Lord I see so much of my father in me. From that day I'm changing my life. Say no. Somebody does so. So the day be kan. And me bon pa say konkro na fa bibi nka o ma me. Okay, bon pa say konkro na fa bibi enka ho e ma no e Reverend Kwame Kwati ne fiade bia de say enya conference bi e na de na tu kwan ana bibi dia ye ne no e na ye Easy Friday edition of Akoma mu nsem na you go into details of relationship oba ni kunu afie asetene mu ne that kind of talk no na yesua de nti enenso ono ene wa ha na ne ye discuss ya na de yesua ne say living with a temperamental partner say obi ni su no say ositi no ukunu ana oye kwan ben na obefa so ne betina asumdwe ye bebe fie ene waka the types of temperamental people we have ene ono ade ne de kakra aye example as a sanguine no omo esu ene omo ban enche bia ye beko Agbozo Herbal Clinic na ye ni omo edinkomo na ye ba be bisa ne say ye pick one temperamental partner no wo sa nipa no sa na oti na wo hu se sa na partner ne ti a ye kwan ben na ofa so na oni ne betina se be ye asumdue bebe fie e na wan kasa te se de ono ohun ne sanguine weakness na e wo ho no so also so ye sanguine not too much of a sanguine people are taking advantage of you also kwan ben na obefa so a wo besesa no afa other types of the temperament ne kakra de aka ho na abrabomu akoyie ede ama Agbozo for atna senti enche bia mekọ no na ansa na mekọ no oje na ho me 1 minute pe o pante pa sa wabre we afra twede eti wabre ma me fa ko home sweet cereal legume mix ho na me ma Tom Brown endimiwie ya no makoma wedro e wo Agbozo Herbal Clinic wheat, more and soya beans, and a dia home sweet cereal legume mix. Would you see just for 30 minutes na aben, o pesiche and chinene milk cafe bigum on pesu dia obetimi edinisa, and credit and penny for the akra from 6 months air kokra, or no so etimidi. Ubenye bi ewo poku trading, KJT, Dr. Mensa, edum, K.O. Ebuakwa offense tanoso ena atonsu. O pedudo etua no afre 0246 697358 and a 0546921728. Currency Venture say or the Zahara in Lupano Abedjaman so are auton. Ohonamia ya onamunsam enkoye na in Yarwa to be bra okojaman so also pe Zahara ni Nupani be Food and Drugs Authority and Sasha say onoma unya or how fufrobia enka wabrabo ho. O pedodo etu na so watonwa. Now our friend 0246348334 and a 0248569335. What do you want me to read? Oh, where dear? Yes, I do. Miss me where papa, me uncle Agbozo Herbal Clinic. A ready mamma and Charles from Committee of Funina. Oh, my Joso. Agbozo Herbal Clinic, and we are Mosubusua Mutie. Yeah, dear Mutie, dear, name, money man now, and Niger, necessarily should be half no more. Agbozo Herbal Clinic from point every pin more my Ghana has. See how no can say. Young Cravata and I go so I trim. To see who pin one kind of Quashiman, I bear Quashiman and him fee. Who pin more Master Swa, you will the champs who old health insurance junction so far. And now Agbozo Herbal Clinic, you now pin more Tema, you will come to 25 Savannah Junction. And I will, see no man has an expiry date. And found winning fish here with you. And now be modern for Agbozo Herbal Clinic. Na echum bejo ayaresa. No bi ko ruta se na wo ye de wo. Yesa nyaruwa bebre na ebre ni timebo ni tew. Die di kan yesa erectile dysfunction. Ye kai erectile dysfunction ye very man ewu e da from team. Ya enka ne ho na ye Agbozo Herbal ye de enka se ewu. Ye mu ye ka se ada.
enam de yetimi yenti ye nkase be ma no awu efise be ma tiase a ne be ma no ewu enti so be ma na dan ko ade a no obomodin de wani a kire Agbozo Herbal Clinic se nam se wutimi mo adwuma ewo mpamuntu yiri kodwuma na wotete no mesrew entertain bi be ma fo ni kire Agbozo Herbal Clinic na yinya no be ma ne ma ye de nkase awu ada oba ye be manage na team ye be gina kama na emu aye din ti wo ha wi bia na de wani a kire Agbozo Herbal Clinic obu so a onu oba ehie ma enche odi po ani a giri ni wajim obu ho a 3 seconds 5 seconds odi po ani a ni wajim ase obu se wo gina so che po adwuma e mo ba ma mo piafo na de wani a kire Agbozo Herbal Clinic na ya hwe na ya di wasem ama na eye premature ejaculation na eye obi odi bo ani a no abesen kon yumu ahodo miensa ma mi kire mpitua bi your lifelong onu de everyday one onu oba ehie aye no odigbo ani anche no ebe pem ne onu oba ehia anche sa ka ho na ne ho asane no eno bu onso a akwa adoma on de asase we senem niam bi a wo ye bu wa ensa wi ene obu a otwetwe ne ben wode ne ben madi agro nti isi onu oba ehia anche na ne ho asane no ene wo varied one de ne dia so onu oba ni hie ne dia asa ache kakra ade be twede bo ani ya giri eno so anu aduare Agbozo ide bomodin fo ni kire Agbozo Herbal Clinic na ye hwe se de tie bia obapu adwuma ache na wonso ya ma omo piafo se wutie wo Accra no afre wo 0241 75 02 0241 75 02 na Kumasi nso afre wo 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na temafo nso afre wo 0557 40 26 96 0557 40 26 96 Agbozo Herbal Clinic yes no man has an expiry date very maybe nso wo a on do timi gbo adwuma pa no se mi gbo adwuma na nso wo timi hye oba yinsen enam enkwam a eni ni simanim I feel low sperm count. Bema unu obati a untimi enhye ne nyinsen. De tie bia wo humode ba Agbozo Herbal Clinic ye be siesi. Ye wo ultra modern machines akesi atoti kama pa. Oba ye be ye test ne labs ahodo ama. Ye de oba anya se nnu ama se kokko no mpo ye try there bi. Ye bom modern fifim ehu adekode poti pa atochima wo ni padua nim. Ansa ne ye ma wonuro no mo de akutu ase. Obu onso an be ma na fo papa aye kiti na da na hem e fe de kura diso do so be ma ne de e roba pa yirima na ejina so pinti e wro kese kama aso baba di ewu o nya ewu o ma ho kani na ni agegege ati to aso ai si bi apebia na de wani akire Agbozo Herbal Clinic na o so wa ba beje yirima beje kese am mu ye te power do wo ba beje bi ai obu oso akoko hani pa free ne ho se bi ojane na ya moja nko a obu oso a no opusa na ni obu oso oti na so pa akoko e hani pa ano sa no bo mode di wani kire Agbozo Herbal Clinic akoko de ebete ne te ama na nso wade ho se wutie wo Accra ya wo Kwashiman a ye ben Kwashiman ahemfie upie mu Okumasi ya wo de chems May 5 Old Health Insurance Junction so wa na Agbozo Herbal Clinic ye wo na upie mu temanso ya wo Savannah Junction Community 25 you see no man has an expiry date obu won so a o ma wade fihia bebre awo empiem se de tie bia ebre ni nti nyapa nka mechirem na so ebre ni nti wo de ma wade na e banko na opede a wo de wani kire ye na so ye ba bia se Kumasi Accra tema ba bia de wani ba kire bia ye be hwe na nso ya ma akola asu ewo fie Agbozo Herbal Clinic ya abo ma ne manfo awo pa manfo bebre de wo ma ato ye doctor na ye nyuma pa ye bonti obu wo ho nso a enkabone obabu wo enkabone pa wonase be ma bia kono ho a o mabio enam sa infection ne niema e wonase ni ti ama na sena kakraka esigalamse niam na no sei
kakraka be man to ma to no kwa wo ma bio mesrɛ oba wo sa ha bia mesrɛ bomodin fo ani kire Agbozu Herbal Clinic na ye hwɛ no anigye no bibia enye kam na birthday wo so waje 3 points for brand ho ai brand ne beje 3 points Agbozu Herbal Clinic there no man has an expiry date ye wo ultra modern machines akese pa ye de bo ye de series of tests ene niam bebre ma wo ba ye behwehwe mahu yade ne kofa bai ne yetu ase ama na bibia aye kama Agbozu Herbal Clinic there no man has an expiry date obere ma bi nso wo hɔ agwodwo nso ono ate nka se ebi akam ono ate nka se ebi akam bu odwo nso a na ne be mam hyehye no bu odwo nso a na emu ache hu saa symptoms ya na ebo nka ye se prostate no ho aka misrew me papa me nua be ma otie mi awie bomodin afo na kire Agbozu Herbal Clinic na yenhwe eni wasem ema ebre ni nti masa de na besi no atu egwa bia no ma mo ya de so ba de wo frɛ na ye benya hobotre ne watwetwe nkomo wo wo se me kwan wa me wo amano ne mitimi ma eno saa no so Agbozu Herbal Clinic wo nhyehyɛ ye sonko a yenso ye hyehyɛ e de ama na ba bia wo bia ho so nsa aka ye nupa yi bi na bibia ay kama yes no man has an expiry date me so see message numbers no atudwa we ne last one am bi tudwa nti me srew fa phone do fa bi die mfa na do fa ne pen mfa na on fa no besi se wutie wa Accra ye wa kwahyeman ay ben kwahyeman ahemfie eyi adwuma fiti Monday ekopem Saturday 7:30 to anumre 5:30 na Sunday so 12 after church na and 5:30 so a yapon eti ebre bia obetimi aba Agbozu Herbal Clinic aso ye na yahwe ma bibia aye kama se wutie ye wona Accra ye number ne 0241 75 02 82 0241 75 02 82 kuma se 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Temansu ye 0557 40 26 96 0557 40 26 96 Agbozu Herbal Clinic yes no man has an expiry date and the man so amount I no man has an expiry date yeah that's a point to so I dey ko yi akọ na Agbozu Herbal Clinic onye ni ye from sani aya de bia me carry se wa hwe yi a na afei odefo ade ye mfa ncheche na emom wa hwe yi nso de odefo ade ubehu a na obi ye adwuma no edima kwa Agbozu na onye ni ye emfa ema enne easy Friday of Akoma mu nsam dwumedie no e kasa ede afa living with a temperamental partner okunu oyere na one ne to no sania ne su ene ne ban ana ne temperament ne mood aya esitie no say na obesia one ne betina asumdwe ebebe fie ye ne Reverend Kwame Kwatin ene as usual Friday bia de ye no na edi enkomoi waka the types of a temperament aye what the sanguine, choleric, melancholic and phlegmatic waka any saying na omusu no esi eti yakachom say yaya na Fridays ne dia yaya kwa abonten na wa wo hwe yen na ye bie phone lines na untimi mfre no won so adwen che e wo topic yi ho no won so wo ka wadwen kakra nti ye pese ye tie omo a ye ne omo kasa ye no omo adwen kire e wo ho na ye wi a Reverend Kwame Kwatin e wo ha ne apiki a tempest ni nyina baako so partner ne die no e wo mu bia sign na wo besu ne betina na asundwe e bebe fie ma ye ntie de enkofo kan ne beba sese ya okay nti said the pa ne bote service nti an bote because obi be bi no da wona se obi mfiri pekope nka se ye buofu ye woni pa bi tisa wo na wona wo ne wote no de sese wo ye ne se ohun ade pate pa enipa no bi ye na de bote fu se bi tise obi a ese ade chi ye ne yam e ka no obi sa no se okoda adwane be no bi ye ama ne yam kan nti nipa na wo ne nete no a wo hunu se de botafu no hu bi enti a anade esia aya na ama ne bufu so hu sa de ko ne nsese okoye adawo hu se
ne buafo nso hunu ne sɛ ense sɛ wota kɔ ne nkyɛn gya nipa no no ono ankasa ntena se berebeduru a abufo no bɛte akɔ ɛkɔ a ono abɛsa aba na nkofo a mo no matumi ato aso sɛ obi bufu nso a ne sɛ yɛ nso ne sɛ yɛni yaso yɛde bibi to ho ense sɛ wo kan sɛ bebree obi san sɛ bebree na oyɛ ade ɛbɛma ne bu nso afu susuhwɛ no waso susufate ense bebree sɛ wode waso so te nsɛm so a bebree nso atimi ma abofo no nso ba nti deɛ metima kyerem kakra ne sɛ deɛ ne bubefu ɛne deɛ wɔte ɔne ne te no obi ɛsɛ sɛ wɔhwɛ ne ho yie sɛ bia ɔnyɛ ade a ɛbɛha no yɔnko me deɛ mɛyɛ ne sɛ ne bufu a mimi mo mɛyɛ di mɛba fo ebi ana asɛm bɔ ni kwa sɛ ne bufu ba te ne bufu di mɛyɛ di ama deɛ ɔpɛ so yɛ bi a wayɛ sɛ ɔnso bi wa ne bufu a yɛ mpata no nti ne bufu wɔyɛ de wɔyɛ nyinaa wia mehwɛ bra na koma aba fam ebi kura nyɛ saa da na ebi kura ade ɛbɛkye ebi ane bufu ne na mpa akyi no bufu adwuma aba ɔbaa yɛ ne bufu wɔyɛ nneɛma nyinaa normal te sɛ nyani agye anaasɛ sɛdeɛ wɔte no abufuo ne maaeɛ no na mede na tena ase na mato ne bo ɛne na kasa efiri sɛ aware mu no obi a wɔde yɛ tete ebi a baabi ofiri ba no saa na ne maame ne papa yɛ no baabi wɔ tumi ka sɛ oh ni me kunu kokra na yɛ aware aso ebi a na ɛhɔ no ale net ɛna me nso baabi a me firi ba ebi a na ɛnte saa nti me ne mɛtena ase ne me bisa ne sɛ ebi a ɛnura ɛdeɛ bɛ pɔte nti na ma obufu sɛ de obufu yɛ no ɛdeɛ nti na ma obufu sɛ ɔbɛka ne nyinaa bɛfiri kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛbisa no ɔbɛka nti wɔka na me so deɛ mewɔ no a ɛbɛtumi ate na bufuo no so no ɛde ama no so ɔwɔ aso eti asɛm bia ɛwɔ obi wɔ na ɔtwe no fa ɔti obi wɔ no a asɛm a ne maame bɛka pa wɔnti na deɛ ne yere anaasɛ ne mpena bɛka no ɔbɛti nti ɔwɔ aso eti asɛm bia ɔbɛti deɛ meka no ebi a na wodɔ no deɛ wɔyɛ nyinaa wopɛ but abufuo no nko ara ne wo haw wɔn sɛ ɔbɛrima bi wɔ hɔ nom a ada ne bufu yɛ no ɔbɛkorɔkorɔ sɛ deɛ wɔwɔ biara wɔde bɛma no but abufuo no nko ara ne adeɛ a ɛha adwene sɛ ne buafu no wopɛ korɔ mmie wa no kasa because wo kasa na ma abufuo no ɛkɔ soro ma nneɛma ɔbɛyɛ no bɛdɔɔso nti sɛ wodi fo sɛ woni fo sɛ adeɛ no kɔ ni kwan sɛ ne bufu no yɛdin ɛdi sɛ abotrɛ wonya abotrɛ ma no na sɛ ɛba sɛ ne bufu a na wanya abotrɛ ama no na oni na aka kasade akorɔkorɔ awa akorɔkorɔ no sɛ na ɛbɛyɛ a nti ne tam na ne bufu yɛ no wonya akorɔkorɔ na oni na enya kasa kyerɛ kakra ɛbɛsan atɔ ne yam na kuma tɔ ne yam wia na afi ɔsresra na waka kyerɛ sɛ ya sɛ na ne bufu ɛyɛ ɛtɔ de bia ɔngya yɛ sa na ama wo kura owura ɛho ententem nti ebufu de ɛyɛ na nye but mema ne de no ɛba ɛyɛ na ɛkyɛ dodo mema ne de ɛyɛ na ɛkyɛ ne bufu a sɛ ɔbɛgya mu ntem na ɔne wa ka abɔ mu ntem ebi wɔ hɔ a na ɔtwe mienu ebi wɔ hɔ kura abosom obi kura de timi di afi ansa na ɔde bɛkyɛ wɔ de akyɛw nya abotra ma na wa gyae no kakra na fa mpai bɔta yɛ kyerɛ odi mpai bɔta yɛ kyerɛ na adwen bɛsan abɛfie na oni na asan aka bo no mmɛma de ɔmo mpɛ ɛkyɛw pa sɛ flo no kura pa ne kyɛw na ɔde kyɛw a na mo nyina mo asan aka bo Reverend, yes, mmɛma no ntai pacho it is a one wire bonny no cry na ebufuo na bafie cry na ɔsɛ ɔba no ona opa ne kyɛw
we omo abonten na eni omo edi nkomo no omo nso asem a omo ka e dey fine but omo nyina no na some attention wo ebufuo no ehu because ebufuo de de obi de bi nim e ba je say afida na maame no so kan na je say afida sana ne bo adwo no enti reverend ye sha say free sanguine for no waka omo good side ni nyina enti say utie ye na say o partner no wo say the reverend kind de mekuni yana me yi or sanguine na wo the partner no on the other side no kwan be na one ne betena fie na asumdwe beba Aunty Bea me da say oh say ka say nipa ye temperamental ye ka sa niema esunan na esunan no ye ka you use the word temperamental na person kire say strength na or exhibit ya na or manifest ya too extreme weakness too extreme te say de oba yi kan say ni kunu ase be me bo ani bufu a che say bosome ni afi extreme okay on say bible kra ka say yema ye bunfu ba me yema ewunu entoso adentra e che say memma ebufu ema wo nkodama de enche me wo assembly ya metaka cha warefo say so person warrior you have to develop 70 times 7 heart. 70 times 7 heart. Yes, that's 490. Hey. Oh, baby say, if you have phone back, could be say yes, you say, and pray hina. Be embonia, me fanchano. 70 times 7 na. 70 times 7 is 490. Oh, into assembly principle, when you say, oh, be until you be born one day. 490 cents a day. A day, there be. It's not possible. Even 70 could be until you be born and I'm from so 70 a day. Church say, Bonnie be an from so be only at the Becho piano. Only a bayono. Or bayono, fachano. Okay. But when it comes to and from so media, ye nipa, and then yama, ye tia, ye honia diano, sa subai a name. Oh, obi to me, no extreme. Okay. Obi to me, no manubroso. And here, sanguine for ya. Now, because a sanguine. Obitima kaniema miensa and 9 or ye boom at the same time because the weakness back when say or ye impulsive on say they be a mekase marketed that way central marketed that way there's no one person on earth dana me share don't follow the wosikapa but obi wosikapa obetime central market atonya ma won nyina kofi there be enti edon wu mo aye the list ye de ko so enso ubenya ema bebre wo a okudema kodidwa sika de kura no the list won trim and ye na ye ahanti omedu fie na omedu domo no be ko fie no no wato items a onhia temperament fo so bani bi no tina me kase obi a temperament na oji salary sanguine so bani bi no obi a sanguine na oji salary a obetima tina bonten odi sikana fe besa no enu bi ba brebe se pempen so adede usika esa na wani ite so enti odi na fe nani ba no so no pe se no obi osibi osemutua odi sikana wi okay omo ye impulsive okay omo weakness ba ko ni say oye chronically late comer so because oye late ko obedi wa obeyem ye ma fani bi amati say yes starting ya no so and wo mu sa so ye go for me shameless neni wade oh come on I see woni oye ye ma bebre enti oti wa ha on fere obobu se wa no wantua kora obekwa another place ni ade ni weakness bi ni say oye forgetful tabe ka say onwe diane no senior mo na se be hye obi just obi kan e bi kan sanwate mo na hye yes e me no amu o say a compulsive talker kasa bebre na ene matete sa only interested in or follow through enema all ye no omutai wo unfinished project bebre because aya no no kikam se sika wo ho or ideas non put ideas ni ne ono a we be communication center wo ba bi no we be momo so awo wa na osaye kiba bi wo ba bi
at the same time no eno wo djuma aban adwuma wo ye chese osese ne ma bebre enti if say me partner any such a person me no kwan be na mefa so a me put in shape me twina ba de was adisa wo so nya sangwen na betima boa no okay so wo so ye sangwen bi na ye dwe ene efie ho nya o dabi ukunu ye sangwen na wo man so ye sangwen bi a ene wo mu ne kura no so mu so mu mpie na mo tonsa abefia wo mu bra na mo ne gu asa so wo what was the how we wo mu bra ma we say yo nkofo bi wo wa so your back no be have sex just obunu answer and dey be kuno kra oh dey kuno what now ne bro na say yeah for me sadist no me na da sangwe suban mu oh just say your bronu ana obabu a one ne be da cho wo tupilo no we tupilo just mo toto ne ma bi bro mu ho mu creative funny scenes bi answer na ne ho asane no yes na so oh ana wo mu say nkofo bi asisi anu wa board aha ena ba kwa meka ka obi oni sise wo mutaye exaggerators asem wo ka odi bi betete ho because oye funny oye sociable oh the strength ni dey do the strength ni say oye sociable oye charismatic oye outgoing oye confident oye warm hearted you feel say ena oye lively optimistic a fun lover oye spontaneous ena oye apologizer oye boni asisi anu apacho okay sisi anu apacho but obese repeat ah is that not sanguine for oye boni obese aye biem enti say enyes on this sanguine enware ye no worry any of them no worry choleric to be boan okay melancholy to be boan okay oh aware mu ye fa bi synergic effect okay synergy ni say eya na enyeme bi wo ha ye de kohye enkofo bi bata enyame na ye okay o say ben bi wo ho a me ni so kra ni wo worry oba phlegmatic synergy na no abrabo eye both ye tumrika na ye nante ntom say yankopon oni Abraham nante no o say walk before me and be perfect walk yankopon kuro ya okoyi lot efi Sodom and Gomorrah o say run and then Abraham walk Lot run okay so it means that God nyame ba kopei he walks with some people he runs with some people there are times God runs with you there are times he walks with you and he synergy me say ben be wa or sanguine the way ordinary brabo kom ohia phlegmatic obe slow me down because when guys sanguine no or the marriage no be ditch se marriage ni e car no wotua or the beto aminem enti orani phlegmatic oyenya na phlegmatic no ochino onowoni enti na emema so wahye so a ben bia ne yiri tufu bia no emema ntaa hunu sa ma no so mfaso bema ne yiri tufu bema ne yiri tufu bia no bema no ni sa oba ni tenya problem adentia se oba wo phlegmatic so tufu a wo fi so otwekura ayo slow no down okay but mema hene sa o on say bema so ni bema ti denti e mema ye no kai na bi su atwato no ene say e ma mo pekasa ba mo ntanya mo ntimi ncheche mu nsem ye nchire ne ye ete say wo ni oba ka asem bi atwebo kofi na say wo tama de be fie nye o twempna o hu say wo twempna o ba ni sinsi mo no eye ne say sa na wo ye enti wo so de time na no wo kasa obese o kire wo say time a wo waste na bonten no as a sanguine and as a human being no which means ya me ye papa na phlegmatic no and melancholy no or true ba wachi but if say be man be hu say oba ni man security no de ye na man ya ni odie ni say me yiri pakuraje ye hu ye nyina we do hu ya na oka we do hu bi na oka kwatwe ya wo de but ye kwatwe na oba ni twi okay they want to put you right but remember you
Oba put your right in your nhwe agese akaye ni. Wa wo mani. So ta say. Enti nyame yanse mo synergy ni say Sunday for me no ware a enye. But yana enipa be ware won. Ti say me say oba mo counseling. Na wa she date am ti me ka say date mo cancel. Okay. We counseling because one let me wunye maybe aka kire mo say based on Saturday we mo koyo ho adwuma kakra and sana mo she date. Okay. Let me be some say adena ebia wo ya enema di sickle cell ni ade ba no let me catch us why say enema me be wu wiase na say nipa we ya na person why no what consider say ebia we sound we so ye sound say na be ye one time we catch them kofu nipa bi enu bi anti be dem nka ne plane akitesia no titi mi tia doctor for na aboa me be no so titi mama obeye shorter than mo aso no bana trust no konachi let me say why and then the mama so we were shorter na mo mi enu mu date sa Remi no ma. Yi ba me. Se bia na mpamu asem no. Okota tenten ya na ha adwiri. Nko mpamu asem me kan se mi a kiro. Mpamu asem won. Mi patenten ni patieti ahia is the most interesting. Papa cho say. Hwe. Uda kofa ewi abo kofa ho bra. Akini mami ye. Mpamu asem. Se be ma so wa. Na me yiri ye ketwa. Said you DJC course one. Unimia there be in psychology wrong and in counseling mono. Bema was so no ba or yaketwa da Bema na dwene mono. It is said when baby fo. What I say when young girl bia. It is say in psychology no we need to worry check because Bema na dwene bia no hu ni say oya baba wa oya onyini oya baba wa onyini. Now, only sex life is beautiful. And until na mema attention akese pe nkrowa. I think you say another people are almost sex life here so interesting. Yes, seven disabled people. When sex life is so powerful, we need here. There be say, who come now when you disabled? Only say who come one. What dream? If you say also with the passion be, with the more be. It really be better. From beginning to the end, no, I am to Boasian Qua. Kitty same year. Because what do you say on Noah Casa with Prada? With Prada. Until now, you will say, Eco Prano. I see. Now, almost I could disable me in India. Only to be champagne beer 4 hours. Hey! Yeah, temperament now what's on my Canada. If you are not a bit chum kakra, you Dr. Mensa hona ene Dr. Mensa ADM komo sa ne fiade bia aya ye yendo na yesua de Fridays de me so ba mesi akoma mu nsem a o de Fridays don't miss akoma mu nsem because ene de a special breed of the topic Dr. Mensa Dr. Teria what call there e de nyame ase papa ene so yesua de serious pa ata we nyame adom e de nyame ase yonkwe ne mani age oni age o baby e de fire no ko fa bi sa na oda me kon ho sa emu de ahi dia no so anadwo bel eduba kon madam fu bia me ne no ohun mi o say na we dey tewia o kon ya anadwo ya e de na so yi me huri no to from say ya birim na de na so enya asem go to na de na so no so ana no so tibi won so na mmom no say de na de ka no they say ni bibia wo fa no bo no obo they say wo tam no bo obo no it disabled yeah na fine so na fine didn't see me kon sa na fine and do be do ba kon do mienu question no person be yima no na fine enya asem go yan ko wa yan chia etie for maybe outside the can if you da bi dapa na odi asra and it me buaw e ma Aunty Bea dadwen no ha obi e da wo so no
na stress ni no man na e feel so eno ye pa program aya no we no eye ye that's dan come for say ta ko ho ye tai ko sa line we manager ni e wasumu a manager ho okay bebre so ni je ho manager ho ye that's yo ye nchia atie for say the medin kan aka no na fe ye mra Dr. Mensa say de ye aduru ye ka aduru a metimi aka cho say we say Dr. Mensa ho a enye yiye on say Aunty Bea obia wona chede wotiai wo hwese de wo si tutu da no na obusa no na odo fa no odo wura no odo pie no de say sa na aye bibia na ama eno chese unim de ewo adwuma o ye ho unim de pa na son of Dr. Mensa onyame aye no Aunty Bea onyame se enubena pa ne ahama eni nutan yanki kamum ne mfanye bibia Aunty Bea metimi aka cho se dansini eni nyame se Dr. Mensa usan ho a enye yie evi se onim de na Aunty Bea minka se bi ncho 2024 ye de ayi bebom se sasa hwe Aunty Bea enrachi asembi si yaso ye nipa bebre to da bia na omonye sa na omani ni obi o se de ne sasa Aunty Bea me ka kire atiefo se sasa bone ebedi nipa achi a maami bi nipa kro na brabo nyina eye basa na nko bi a wako kira brochimam UK infie du nsia na eba so ne na danfo bi anya asem kakra no ne kasa na danfo nso de etwen o kase wawie na danfo ne kan sa ache no o kase wawie Aunty Bea na ne 3 days or Dr. Mensa so e wawie no kan no o kase wawie na o kase o kwa brochi mfie du nsia wanya no o kase wawie Aunty Bea make say ye free obani papa no te Dr. Mensa so e wonim kwan of aso obedru Ghana yes obedru hwe Aunty Bea edru me bia yan kan hu se ye ne bonsan na ti asase so na mesi ni nyina wona kande yare bi etitu na wa wo betimi atrase eniema bi a ekọ apachew di amaw Aunty Bea wa betimi atrase hu se da bi eniema ekọ idie enye papa se me nkọ pena kade eno na Dr. Mensa akeka nu mako eni nubra mako enso kunkum bedi machi tami ewu adwera yenya bancha odi aka bom Aunty Bea aya na me chance ka che wo say Dr. Mensa mi hu no na wo kire me say ba bi a Dr. Mensa de ama me amewo Aunty Bea freru abo a freni freru a de bia no mo ho eno na Dr. Mensa ka che me say fa bancha ba ne fagu kones Aunty Bea medda so do no mawu tep no mawu eno chese obi a onim de eno ntimi se sasa bedi wachi a wanhwa wusika sem Aunty Bea enye yie enko yie yane ntum sa wa braba wo bobia enko yie eno ntimi so te se papa ya ya boni free UK abai me ka se Dr. Mensa emma ne sasa brad nyame ya adoma o san konachi Aunty Bea me so samesi sasa ne bedi wachi abomoden se obeba Dr. Mensa so ne ye de sasa duro amu adware Aunty Bea wonim se duro me bia ya dwuma ewom no sasa timi kan aware sasa timi kan na ka uja sasa kan wu oba na ebe kan be ma no ekwan bia so ani ntime sew sawo timi nka ewa afidie nsu a sasa eyade a etiti ni pabra ya so ene emfa duro nkan Aunty Bea yenhwe yare a watundin se halitosis yare we ehu na enwanwa na titi nipa wa brabom na nse ya yenhwehwemu bi Dr. Mensa so Aunty Bea ni nyina an say dudu a efe obegye de say yesu lines miensa Aunty Bea daku bia na yetimi nya course mako ahankono 900 course ewo phones miensa no so wow na Aunty Bea unim sovia ya ye ne say 900 course no emu be 60% eye sabi omo kasa omo ni nkan eye yare etiti ni papa obi wo ha odidi anadwo obi di red meat ankasa obi red meat enam no onhwe ne yie eye ade etiti ni pa enti ukasa no anum yi nka
ebia obi on so efiri ntim ebia ne ekru nso aba ne tim bra ya so ye ne mfa duro ma na otwemi no 2 weeks pepepe Aunty Bea won tin kan bia mu da de ye ka bia me so pa ye mfa nchia nto so ye nim de ye ka ye nim de Dr. Mensa etimi ye ani ntimadi nka ka sasa ho asem maka enkankan Aunty Bea yenhwe obi a ne de hye ne ba ne kunu anum no bone unum se ene de enkwada ntoto anyina no mo emma bebre ene kwa de ma no mpa wo no mpa Aunty Bea mesese sa wo hweme a wo de hye na tunu bone a tutumni kabra meso pa wo ne Dr. Mensa de wo bi afa beto so Dr. Mensa ene obeto nchia 4 days 4 days baby a wo de hye na num no bone na duru bi Aunty Bea enu anse o ma na duru 4 days ebe kom Dr. Mensa ye wo kotwi Guinness Depot e kwa na ewo enkran so o madim na Zongo Junction Dr. Mensa number ni 0244 92 12 69 0244 92 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your number no so ebiemu sign 0532 92 80 95 0532 92 80 95 ata so na obu an mo a okoda wia kura na wadwonso ene nipa bebre na adwonso e de hye wo mma enu ti sa akwantusam kura basa wo mo kwa na ye o matete ena Dr. Mensa say foni che na hye ho uba wo de dakro pe ebe ma dwonso no e mabie ukura sa so na wosam aya watete wo da wo na efia wo tinche sensen bebre de bia aya akutia boka sa twitwie Dr. Mensa say bra na hye ho e wo kotwi Guinness Depot na wo pa no mo a wosam bo wo se ene nipa bebre na edi adanse efa awon esanse awo ye ade bia eka enipa abrabo ho se wanya ema bosa aware okwae no yese wokwae kwa akokora enkaye ni sentimi nua wotie mi mema wo bamumu enka se akachi ene Dr. Mensa se bo moden ne bra ho na wo ba wo nsan kone sansada wo di aduro ne kawa se de tie bia wo bewo afa ho afa wo ba saso ana wobo ma nani ha no ani aya nipadua ekania ni sami nua mantena ma wani anyejo na ka so ma no nuo bia ma ni de eno de dimbe ko wom odofo hwan na ka kire wo Dr. Mensa say wunya adura beboa oni senti fo ni kire kotwi Guinness Depot wodua ma so Dr. Mensa Herbal Clinic obia be kiro amwanya wayaresa ana yo saso wo enkran Medina Zongo Junction yewra kana de Japan abo san so wono mo Osaso Dr. Mensa Herbal Clinic ya wo bia be kiro amwaje wa yaresa ni senti minua bo modern se obekọ na wo so kwaje wa yaresa e science say ayaresa de enu ane Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Numbers 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes now 027 11 73 551 027 11 73 551 na de twa to 0532 92 80 95 numbers ndebe frebia Dr. Ebejo ofeso yo Aunty Bea unim se ye kan yare a watundin se hemorrhoid yare etete ni papa ye mema no bebre sabi okọ ajanan so Aunty Bea obeka so oba bi na abu ne nsa emoja se ya pam yare we wanhwe ya ebema abema no asi ni chiase eni tu kompamu a eya ni keja to na woda ho tim obedress se bema nanso na wonya bema bomodin na bra ya so ye na ye mfa duro nkan sanso na yare a watuntin se brehazia mema no bebre edun so ni sabi na emoja di akire obi okura sabi o ode ne hukani ahia no Aunty Bea madam fu bi ka kire me o se unim se doctor ensu a eba nyina no eye moja nko a one ne hukani ahia no ensu edi ache ne ye moja me so bomodin ne tutumika ensem bia ye ka bia no fa ensem ne se eye serious e de man ebi se yare ewia so bi benya wa ne free yare madi kan cho se sa wo ho na se wo se wia se enema nkoyi a media me se sasa asem de Aunty Bea me nyai kan da ebi se nipa brabo a ye bo a enkoyi ni nyina no eye sasa ene di nipa achi ye nananom ene maame no wo ye no eye sana na brabo ne tie o da bi da
nemom no sesa bi a wobeto asase so ebedi wachi no na ama enema aye tro kansa eni nti ye wo Guinness Depot aya akotwi e wo ne wo enkran so ye wo Madina Zongo Junction mumma modin na mumfrɛ ya homatofo na ye de ye adwuma no yemfa amatofo no entu dwa na fe yempegye mu aye 0244 92 69 0244 92 69 yes our 027 11 73 551 your last number is 0532 92 8095 Aunty Bea koko epinsu dudu pa na nso dua no puani a enye yie da eni ntina ho twese ne de nyame penaje no obeba Dr. Mensa so ye unim say ye delivery Aunty Bea ye delivery baby a wo bia ye de aduro no be brew se wontimi manko ade a wo abroche baby a wo bia Aunty Bea ye de be brew ye delivery nti nyame ye adoma maame bi and dem ekanyanse ye be se hia na ho twese ne wo be hu ye ebrese pepepe muamunia eja tewia ata frimpoma who job bless no one yeah that say yo omo de no na yo komo no de ye wo so akofem say no miensa ebebo eye Akoma mu nsam dwumadie efiada bia ye easy Friday edition of Akoma mu nsam ho na ye de counselors eba ne kasa efa relationship aware emmatete ene de keka ho ne nyina na mom dwumadie de Monday to Friday 12:40 ekopim say no miensa bebo no na we hia ye adebi wo hodoma ne akofa lawyer no abema ye legal education eto de bi nso a ne akofa empanyimfo no mabeche se de tete nkra ewo fie eto de bi nso so de a na ebi muso de o masam e de aba na me ne be ma bi na wo hofo no aha ya ne ebi so se na wo be ma no one wo nso ewo hɔ ana sa nkomo ni nyina ye bobi ewo ha na say wo how bi ade bi hya wo so bebre na wabra wonya kamafo wonya boafo a wo frɛ ye number we 0530 507 849 0530 507 849 wo frɛ sa number we ya na nabila anasa status ebefa no we bi sa say wa wo how no kra eye den ye hwɛ na se ye betimi e de aba fidie so ne yaka ne yaboawo ne esua de ewu ma na yama waba na mom sikagege de yaka kire mu eno is on hold ye ntrese skasa na obi abeka kire se ye ne obi kra na ahyehye ho se ye begi ska kodi da bi but wasab no ya de ye feel say a life and death matter na e wose ye use platform we ne ye de boawo dia ye be boawo se de nra ye boa ye nua be ya moa na obewo no na ne ba na oda ne yim no wakofa yare bi aba akra ne de onye mistake ne maame no e na ye mistake nti eno bi sa ne de ye betimi aboa e wo honom enche bia so ye be activate phone lines no na won so a wutie ye no won so wafrɛ na wakyerɛ wadwen e wo ene ye nkoma a ye boi e ho maame fa won power specialist herbal hospital 9 times nie na Ghana ha ya bona baso we ni hepatitis B award hospital of the year into hepatitis etete wa brabo a say ye ABC na odi akọ power specialist herbal hospital wa hrawa no ayekese prostate enlargement na immune system no atiko form cry sadia yare bia bi etimi ebofa ko power specialist herbal hospital ho na kwaje ayaresa Kumase ubehu no ewo fe yase botum twekwan no so Jazzro filling station wa ebi mo so ato hodi Eduaya junction usi wo ho a utwa kwan ni mu a power specialist herbal hospital na ewo hwe Takrade or Anaji estate oben Ahantaman rural bank no na nkran so kwabenya ACP road power hospital bus stop ubehu omo ewo honom o pese onyomu edi nkomo efa wo how ene wo yare ho a na wa frɛ 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 and 0555 797878 now wako power specialist hospital na wako J ayaresa 3p garlic mixture enso eye garlic ena penyufo aye edi egutu emu aye ton
mo se ne we no eye modin enti yaye ne dru a onom a garlic na wonom ne so pampan no na ye free mo se be ya obetimi anom eno so boa boost immune system no oba ubu nsa na wote ya bebre akopɛ 3p garlic mixture waye kese abro so ojonso na wo bre na jonso ni bi kra ekemu a pe 3p garlic mixture ni bi na enom ubenye bi ewo pharmacy chemical na herbal shops nyina na wo pedodo etua na wa free piwak natural ewo 0248928824 and 0201000021 3p garlic mixture ewo toa ebomu ehono eye kokko na garlic na eda hono enso eye kokko sa na grow fine herbal tonic koko ene ede ayesa edro wanwasoi oba menstrual disorders ahodo ni nyina me na oto nchia ko ne kope grow fine herbal tonic ni bi na ebesiesie no ede amount wenu mato onsaye tititi onaye tititi o se ananse na achiwa eye how kese bi na eboboba no onu bia ebesiesie umoja no ama wenya ahode eno nso benya bi wo chemical herbal na pharmacy nyina opedodo etu ano afre doctor ewo 0244596532 0244596532 eye grow fine herbal tonic because it makes you grow fine. Reverend Kwame Kwatin eda ho ewa ha Reverend yaka sanguine fo no ede no ho se o ware sanguine a ni weakness ne strength no e kwan ya obefa so a one no ebetna mayenko choleric no enso eso ono nso omu weakness and strength no all the other partner no kwan be na oso ne betna asumdwe bebe fie me kwasem ni say temperament na ye kan ho asem say o partner no o ye this temperament now o partner no so the same temperament cause wa e be kakra okay and this say and we ye choleric o partner no ye the other three and the obetimi dey the strength no e dey appropriate wo weakness no okay because choleric form one weakness e be ni say omo ya aggressive it is a worry another choleric I want to aggressive semaba e be then aggressive aboa aggressive so it be din ka synergy ho asem okay synergy ni say nyankopon nyansem no otimi ma obi a oye talkative or worry a very quiet and a calm person meaning and say synergy ni say almost say yadi adini a friend steam no magnet and yadi chi and yamebi so adi bia any magnet any contact no intimate yes synergy na no almost say wo hwe ewiase a ase akoko ne tamfu ni ebro so you see abobi obesa sekura enya kroma fe adintra eye mpanimfo kasa wo mu kadisi wo ma say the relationship si adwuma adintra kroma chi akoko ye enkwala ne busa ne kan wo primary school so no awum adina kroma chi aye akoko abowe bele uni bele anu ma white bi okay yes wo mu ta ben anentwie ene so tutu no ho sombro no exactly okay so metina atakura de mfie nson ena one day abofu bi fi I think Scotland ebe rehabilitation work bi wo habo okay in the course of the rehabilitation because na metako habo kotofish ebrem offer in the course of rehabilitation and omo che turtle achichidi bi na odansuo no etram abofo spend be 2 hours omo dani miyem no omo dan nachi ni atwene nan ni awone panie ni atwene ni awone panie in fact ebi fo ye gina hu nyina na de aye adwe ni enkwan type a modern nam ne kwa ye na bo na ye de ne be ye abofo won panie be ye 3 omu ya mienu omu tamaboa na omu san ensuo ni mu ahye before ye gina woni na se abrofo de enam sei mo pe beef dia tum kwan na yere wona broni ba ko be kire se aboa ni toilet eye fish ni bi wo nsuo ahoden
synergy na ye kan ani o okay abo bi toilet no eye abo bi eso aduane a odi nya ahoden okay awari aye wari in fact baby am ka say ade hia pa nsa na be wari eye dating na ye no man fa be me bia na wo be bia nya wadwen se me wa no a me change no ebi se nyankopon onipa bi wa nyankopon ko esesa no bra wo bre ne ho no na nya nipa anya wo okay enti sina gine ne se ye wo be me bi wo ha ntimi nsesa no ye wo be bi wo ntimi nsesa no obesesa anya wo fi ne gina because we apoma ye bisesa Aunty Bea make us be a more yakakra but it for fancheme na menkara me say se we oba now worry asantini bema awu wiska kakra na sebe ne kwasi asem ni maame esososo se wa ne careful ye beja aware mpran ma mi si subio okay asantini bema awu wiska kakra ne nsem na opemba na ne maame a support no se me yiri no a kwanu tum untimi e jako ma me betima ka to se he ewa me ba na ma wona ma wo uti da me kana se enti da pese me kana se sile gini ni se be me bi wo a untimi mfa ni ntina se entunefu ni nature no any the temperament no onye a certain person then me bi wo share gaye gare no a na ugina wo se nanim kofi ade we na yo opiefi gaye a asemi be kedu enko then me bi wo a wo ba na nim se je si twra ye wo stickers bi atonton no bookshops yes utro no de akotai ebra on tra ne kam no ana obetu na no na dia test ya mistake ni fifi wo okọ na ro we okay ye kan samo nkyere no odwini nsamo no okay enti synergy ni se nyankopon de bia me ka se Solomon so wo de o fa ni temperament kakra na e ma asem ye ne de ana okosia oba wono so me ma asem ye ne de agade be yes emi na wo kwa meko o ka meka me twen okra enti nyankopon bo se in a unique manner na odi oba oye antiso amaw ya obande me di baby aseminko kufia isika se onye ne de ronko oye antiso na me ahye da sa oba na mouth to slow you down one says ka bebre wa bonsin o ta se enti na wona meka se mema yenta anhwe no okay mema se wo hye enyema bi a emaye ona eman so ba nature no munni nsem ka nsema ye ka kire mbema ma bema so obetuo na mobi obegyae no ema munni ka maka ne ha se emema mpenkomopa emema mpenkomode emema penkomopa enti se opeso ni bema di nkomo no tiewa kansampa bi kire no menko fa asemu a eye fani keke ontie enti choleric fo obi o choleric ni weakness no eye bebre okay ebi ni say oye impatient oni abotre choleric oye argumentative opechinije okay choleric oye rude and oye tactless choleric for you rude omu say ekophobia omu ye low on empathy omu bron she deni ho but omu strength na make am omu ambitious or passionate or leader like tell me say the whole world omu na musa temperament for ni na omu no so pi because of say the musunity no yesu omu tabe ye leaders akesi president for no nisa na fire choleric so na ebi ni say when delegate o zini nature no onu sheda say o fa dwuma bi ato no so onye ni nyina yes wuye we wu fa we wuye we okay say be ya me kana sem bi say oyobi a oya ade 1 2 3 4 na say wa appreciate anya o fepe ojai because na dwuma de bi o say o encourage nkofo nto oye sofo a
open conferences no empower nkrofo raising nkrofo so ebini say usually tem be out right so analytical when one kasa kwawo say kasa kura no o kasa o to ne boase o analyze me ma enti no o kasa me so right o predict right okay the young says I won't worry choleric na say we are sanguine na we need to meet the strength and they cover the weakness okay ade aboa me wa ware mo ne say me wife for melancholy okay typical melancholy I see my wife dear we oti anya we onim or typically melancholy or you perfectionist and I'm also me we Fantini town me Fantini town here have you Aunty Bea Fantini town Kristo ambemwa be yi Fantini town everywhere oh come you jama ware that eti my wife baby I tete no ne say do see ne niema fa no dia shape I reshape me akakranka oh ene ma na nko yo baby na nye okay adin o kan ko nya bo baby na nko yi okay and they say obi o humi amani bi humi a papa we dia nya me ehira no onim baby aduma ni fi okay me kai se ye we me anka sa Fantini town ho no hu say entity e nya ye no different ti my wife uncle na the wife here air hostess e Ghana was those times no ti e call ye no mu ye nuane ahodo me kai nuane be 8 na o table no so ti e be 4 5 na table ti e du one na me afa no ye didi no say of Mr. Kwati bompire ni enidi oh empire de ni mabo na my wife lefty on enti me fa fork na ape onu so ti manim sei ya ntena ne side say onu tena manim sei eyeball to eyeball ti me fa fork na ape no de me na wo me table na se say me fa fork ni nto na me hwe say de wasi afa no na woni me ye oh na me say Fantini town Aunty Bea oh Aunty Bea I say yeah who be so hame na woni me ye Fantini town ye di kura enam a be wi no ogu chance tire so oh you there oh me ka Fantini town so boys na me ko enti ya 1 2 2 when you me oni cutlery nye hwe me do den oni na wo me na ma bi em sa kwala bi ote wo oni ade me na ye me sa enti oni wo me na me ma twe na kwachi na wo hwe na nimu me hwe na o so o chem se fa foko ni to na afia de me ye o ka ya na sa afa gas me be mu nsuo enso gas na maso mu din bi o wa no wa you say afia adwe ba so se o ka se mbi kire me edidi wie ya ye ko don se papa na de na ofa gas a wo so gas mu din se na se de bi o me ma me de no me gas ye fo wo fa ya na face one wa mo me gas enti le so so ya fa glass sa face one na mo me glass impocho ya ka ji commercial break ya ba tue de ai na ye boy phone lines no na wo so abetche wa dwene kakra ye reba sisi ya face wo na ambo me glass ye reba sisi ya aji kujo so me muti na ho kakra ansa me to ase me siri mu or the reason ten na betefu because obi baby no that one ase obi mfiri prekope nka say ye buofu ye woni pa bi tisa wo na wona wo ne wote no de sesa wo ye ne say ohunu ade pate pa enipa no bi ye na de betefu se betise obi a esi ade chi ye ne yam eka no obi sa no say okoda adwane be no di ye ama ne yam kan nti nipa na wo ne nete no ahunu say de betefu hu bi entia anade esia ayana ama ne bufu so hu sa de kono nsese okoye adawo hu se ne buafu nso hunu ne se ensese ota kono nchen janipa no ono ankasa ntana se bribedu a abufu no beti akọ a ono abesa aba na enkofa mo no matumi ato aso se obi bufu nso a ne sese ye nso ne se yeni yaso ye de bibi to ho ensese o kan se bebre obi san se bebre na o ya ade be ma ne bu nso afu susu hwe no waso susu fate ense bebre se wade waso so tense nso a bebre nso atimi ma abufu no nso ba
nti de metima kyerem kakra ne sɛ de ne bubefu ene de ote one ne te no obi ya sɛ so hwɛ ne ho yi sɛ bia onye ade a ɛbɛha no yɔnko me de me ne sɛ ne bufu a me mo meye di me ba fo e bia na asem bo ni kwa sɛ ne bufu ba te ne bufu the meye di ama the operation wey be ya wide say on to do an bufu ayen patalo it's the bufu moye de wey nyina bia me hwa bra na koma aba from e bi kwa anya sa ada na e bi kwa ade e bechi e bia ne bufu ne na mpa echi no bufu aduma aba oba ayen de ne bufu wo ye ne ema nyina normal te say nyani age ana say said ya wote no ebufuo ni maaye no na me de natenase na matumo ene nakasa efiri se aware mu no obi a obi etete e bia ba bi ofiri ba sa na na ma ne papa ye no ba bi o tinga se oh ni me kuno kokra na ya aware aso bia na ho no Akoma bunsam ewo Akoma 87.9 yewo Kumasi asukwa eho ena ubehu yen na wo hwe yen enso ewo Onia TV Facebook ena TikTok ye numbers a obefre no troto honom enche bia ye be activate phone lines no na enen komo aye boy wonso waba be kire wadwen 0243114497 ena 0322498035 troto ho enche bia ye be ma wonso waba be kire wadwen o ene ye nkomo a ye boy ehu na mamefa nko God's Way Funeral Home na ekope fundaka papa na fesie wodehia we free mu no say abrochire de e na wo pen say Ghana haya de a ye nuanom bi aye no nso a wobenya bi e wo God's Way Funeral Home baby a wo ye yie no po bi ama na siesie ho e de ama ofefefe nso a omobeye e de ama e na umu no wode ne to mpam nso a sene ombesi esiesie no ho nyina de ama no omo ye bi e wo honom eyie ho hyehye ye bia de wokọ God's Way Funeral Home a wobenya na omo aye edi ama opese omo atwa video pictures bibia omo ye bi e wo ho ope MC obekasa wo eyie na ase efiti fiada na nwumre na ekopi kwesiada ye be ye eyie na wie nso omo ye bi live band nyina God's Way Funeral Home semen kancho say owo bi bra na onye enfama otontade a wumu no wobetimi edi ahye no otobi wo ho no mo ana say omo aso pambi nti wo de ntade no material suit material bibia lace kente no de ba ombetimi apam edi ama wo afenso eduane a obeserve wo weye na se ni nyina no nso God's Way Funeral Home say omo eye bi owo Kumasi asafo oben labor oni kokobo dan dada no na edi enhwanimu obetimi ahu omo ana udru ho no ma wo se ohwehwe uncle ato ewo asafu labor ho no mo a omo numbers 0243 737457 and 0266194678 God's Way Funeral Home de fe ye bia ho de wo kọ ho no ma omo beboa ama waye papa ye summarize melancholic na phlegmatic no o partner no send your city no be sini natna kakra bi na afi de yema etiefo nso embre pacho me dase melancholy ni strength ni be ni say or you thoughtful okay or you considerate or you cautious or you organized person okay or you excessive planner or you schedule oriented just say obi otimi hihye date yenye sade we or you detailed on openeme nyina na ne poso na or you creative nso na or you independent or no abetima bone bra a we hia ubia na or you good at preventing problems okay the weakness ni say or you too cautious so a dark character on Jimmy pain di papa or you prone to depression or you prone to moodiness the mood is sasa and or a perfectionist okay or say a pessimistic me there anye ade ko wo yo and or you difficult to please okay unya de na ka say me surprise no bibia normal and or you be sure or you procrastinator and moto ne sanye mami na uye bibia mani so nani or discontent with themselves
ene sa ne manema no enti ma me ka phlegmatic na fe ehwe o ma setina no phlegmatic nso o relaxed because you could feel phlegm phlegmatic you could feel phlegm or you relaxed when you na woni na ma se wiase nko ba bia nya wiase na nko ba bia enti ono so person ye bibi to asase ukotoka na ni ko din komo no a se men rashi what the car you ben men rashi or you relaxed on some things or you quiet or you calm and or you content with himself. But you be open sa. In fact, we a girl now she am bema or you phlegmatic and I won't worry. Because the men now coach my parents to boy say God's time will come. God's time and mother. Then God's time and mother. Oh. Na God's time and mother. And now or you obuswa menumuti or your acceptance or you affectionate or tema. And now or tired diplomatic. Onisika kura address you be pia bonten no yes e can last obefa boat obefa dropping so okofa trotro na una phlegmatic or peacemaker on pen ho asem or curious or fifimu and on target good friend on target good friend o say send the society tie no sanko for want me for madam for because o boyfriend no kura ono one friend that is all friend and so no the weakness ni be say o tayo bi a ofere ade and na osuro change enti on time initiate niema on koye ni wati on koye ni asere nti wonye kura and na oye bi so akwadro wo no ho so phlegmatic oye nya nti akwadro wo no ho and na o say stubborn ade o see tu na mo no si wo and na oye indecisive ontumi fan ho adwen minim be ma bi me ka kire me say ono hu de onya no o me so ma wa 11 years o otim betra konwa mu saa ba obedidi o si da bi me si wo saa afena no afro na wu so ma maduane yanko ampa yanko oye onye goal oriented ontumi set goal. In fact, women in Mema, we are banana in church or dream man. On one to me set to go. Or your banswa. Or to me take initiatives and percent of my brother, ye baby. No, we piano cram out. Debbie. And now, woman are too compromising. Say, obey me fan say, Bonnie Papa Dao. No fees, my mamma can say. Or your vigilator, you see your exams. Uncle Lenqualam, no money exams. When we jina wasa I say hey question number 1 answer your B hey question number 2 answer your C oba compromise oba compromise okay oba compromise okay enti ni nyina mu na wasa wa wo hu senia o partner ne esite the thing is say so be a phlegmatic who clear phlegmatic na wa so your phlegmatic and they be do with them okay but so who clear phlegmatic na wo temperament ni different ones na we dey strength no abegwa ni weakness na what pick me strength ni so abegwa wo so weakness I think entina timla hey or the mixture ne buy no say you was sanko nerve we mu kakra we say obi anya 100% of BB na the me ni say me my life back on say me wo wa metena se me subai back a me am gimi hu di say boa me no me a sit down person me am one say bibi in course dey say corner I can spend about 3-4 days 5 days I will be home and yes me drive mama kona dwuma me drive nkwara mama nkwara nya kona me kan to be ase move ma be shefi me be shefi then I put my life on the paper okay mashasi adentina we I say na me am correct niema na me hu say so bi ba Kristo mu a wo ya abode afofo no de tie ni o se kan niema ni nyina eden etwam na hwe niema nya afofo mabompa ya se awurade amanya me etie me say se me ba ni mu na me ya abode afofo de a musuni so musu eni sangwen a me kuranum onya me memba we say ayenyi but obi ka kyerem so ye Kristo nipe me yes sangwen ti we say madan nyum na ma no
a minya be kura fanto aduane ni enya sa na tie di awurade ma me temperament a se eni temperament ni se bia me ye money saving oriented ma me temperament a etimi discipline ho let me save sika na me be executive producer myself which for the past 15 years you know minimum bia maye na chire me na me ye ma de me books am true ni na me na me sponsor ma de ni na yo reverend member na ye fa afrefo ne kakra ye mre no okay na question we dey time na ye ni nkofo kasa wa bonti bebre na ka se partner ne ye obi a ne bufu a e chepa sana he comes back or she comes back to her normal self na nipa san so ne ti akwan ben na obetimi eno be your final words a be pon program 0243114497 0322498035 obetimi afre na won so wa be che wadwen e wo ene ye nkoma ya boyi e ho 0243114497. And you know that's the Reverend Kwame Kwati in the boy. Good afternoon. Good afternoon. You. Udi baby au kasefi. Ime bebe ni samapum. Samapum mo ye. Ocha ni kwa hapo. Yedenya. Ile kubenchi kwa kutafuta na mpum. Ndio tia. Yejena. Ndio kwa kwa free benchi kwa pole na kwa. Ocha ni kile kwa mjini. Yeah. Oh, the passport. The man I will tell you what is the market. You go to base yako. That's it. Yeah, that's what the oba nchi yankwa. Yeah, that's it. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby au kasefi. Dini Deba. Okay. Kasafi Accra. Accra. Okay. Let kumasi ba isi anu Accra. All right. Reverend is no come. In fact, we do to me business and my business kakra. Especially pragmatic lifestyle. I think when you be anti-wa, I know being to me control kakra. We be no one issue or abrabo. Into Reverend Yadasi. Yes, Yadasi. Now, Mochia, a dear friend, yen church no emu. Good afternoon. Good afternoon. You udi baby au kasefi. Nana kokuni necessary hafu kokuni. Yo, nana ho ye de. Nana ado. Yo, yeti. Mama, in fact, the program ni nche dan watching. Na maybe what chima program is supply papa asofo party. I see. Papa ya bwa me na brabo. I see. The minute that. Okay. We can contact you the betu jawai. Itachi, no what is the phone? No see. So you can quite ana na better no allergy be or no who's to a film. When the program was a teacher no back out from number one woman could you the program you never from the corner you lecture program in my in fact papa will be maximum that's a area or the number no betuja. Now, Mamu, okay. Be a temperament now. So, over to your process to a man, and answer some of Melancholy. The same time, everything is about sanguine. I see most times, Nayana, a mixture of one or two of the temperaments. No, that's a number. Here we are, because I share for the better Johnson was sorry. Yeah, that's Nana. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Wait, hello, me Ojina so. Hello. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Odi baby akasefi. Baba Pensa and the Kasafi dance man. Mami Sarah, we know where pa. The patron Kasafi dance man. Yo, yet you. Mr. Papa the man, the manager Mr. Odedia Mama for Pambla. There be another 3 or 4. Debia say and Kwanya Wadi no 2 kwine dia. Debia fia debia de ye no ena e work program yi eso yedamase say mutie ye. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby akasefi. Joseph. Okay, yet you. Reverend Carson. Me pa talk asa o tie o.
You may not pa. And also, enemy. Na reduce this on temperament. Maybe an ira. Your mama, na o mami yo we are reverend number no betu dwa o friend na baby ani books ni bi ewo no obema wo why anya me show nana wo frɛ ye ejuso wentimi engina so 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo oba pa udi baby akasefi. But you're from the man who Efia yetio. But you're the master, the papa. Now, no problem. I can say, some of the politicians, no, was a problem, maybe. I can say, the generation will be my nation. Oh, what she become the other nation, as like many churches. And get me beautiful. You can be a little continue. Okay, before the okay. Yes, and any question I put to the man in 255. Now, Papa, is our question. Now, not yet the show no about area. Yet, that's into Koswasha. Obey, I know Eddie. Am I? Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Good day, baby. I'll Kasefi. But from Kwabna and because of friends. Okay, Kwabna yetio. But we see on the trade station and program. Now, someone papa come from Nassau. Sometimes it really cool. Peter Hammy. One of the cool so. And I sometimes it's even policy that the baby friend say. As you include me, and I say, as a man, Kafra. My grandson and Tiasi. You, oh, he answered, if you have a part of the number betuja, now I counsel why it's a cost the number betuja. Good afternoon. Hello. 1937. My Bob Mediampa. Ya feel now what you said until one can wear the Nana Bila say 88 years, so my Bob Medi. Nana Bila no. You, 1978. You don't make me that day. You know, I'm more brand. Yate, ye why you have a dear my wife. Martin, my dear American says, and let you can profit. You can print a clear. Now, so you know, the Bible no can say. A future and Sakra Nipa. I just said so, Weber. You are saying another one in me. Someone just Java, woman share. Woman coming in assessment. None of them are gone. I never gone. I yampa 1937 year dance papa. I ever 2 more callers. Now did you make the no call session? Good afternoon. You, good day, baby. I'll call But your friend wisdom was something like your wisdom, yet too. I got the most make a lot of fun. Say, there's a more economy now. Why have books? I owe books were on now. We are in the number 2. We are now baby our friend now. Baby our Benya Bino. Now, the message very well. My brother and Yakas, you can't have a number of Mrs. Brofano, man, probably watch your tree now. Show the trees to come. Okay. That's why wisdom. I mean, show last color. Books no say they all see a channel brofu and I say a tree count. Hello, good afternoon. Last caller. Good afternoon. Oh, Ojina Sunsu. Yes. Odi baby Akasefi. You. Over national can I am the far. Okay. Person fair. The one is going to have a course. Oh, yeah, no more can you said you are son. I disabled you, so I remember now. Miss Dena or one of course. Oh, Ebecoso.
And their disability is not inability. It's any day. Me pacho yedase yo yedase o se disabled be no worry be den abrabo na koso but obi ye disabled mean say omo worry pa it's reverend two questions in one say o worry obi a ne bufu a eche pa sana de bufu na ko e na worry obi so o ye too mudi cha se de bia kosokoko so ni pa no so Reverend, what did you coco no? Daddy Patterson, what did the warrior? Quite bad as some give a baby na a couple 4 minutes. It's about 2 minutes. Now, what you sum me up your conversation? Until the attorney say, oh, Addiana is shining nano. We are mushing ye, brofana, no see a kakra. As I said, Midinka says, sanguine, melancholy inside you need a tree or until Sanya Bacano. The attorney say, Timlahe, Echo Fa, Sanya Mafo Ibai. Echile you say, Unipe Biano. Others are extrovert and now you're introvert. Extrovert near will be as well as sanguine, so you're choleric, so you're melancholy, so you're dieno. Nisuno, a day do a bonting. A day do a bonting to say, oh, yeah, hija, or you're temperamental, say the bufua or quest extreme. And yes, will be an introvert. Also, I didn't have a crown or quaily, or cashe, or pretty from inside. More. And an extrovert in here, out, or so I say. Now, the thing say, me didn't can say, so, be an extrovert, be a sanguine, not only the partner, so a sanguine, automatically, no, with the same character traits. But what I say, it's better than a sanguine, I could do me uncle sanguine for. I just a sanguine or worry. Me sana aka mu baako. But that's what I say. And that's a sanguine no wa fa urade ama nya onkonkwa na dom ama we net traits onkonkwa baby abeka the old nature na we mu na e ha no to say me give me life example no. Na me patrol there me ni we say say obi timi balance temperament awowa say nipa no ye ka so ye ambivert. So utimi balance wo hu se me klosika se me hwe me su se sanguine me kwa kotena no me musika ni nyina manasa ba se me be ambivert ni se sika ni medibi but o se me jebi okay but what I say and you wo omnivert ni ye onu de sika mo odie ni komedia sa abobosia wo namfo no no mote wo na okọ extreme but what I say it's in patrol it's for obi unsteady the partner so we can obi o ye heja to say sister ya so no do ya money because or your temperament ebufuo we obi o ebufuo tia empiano to the wall men ya dia be ma de bia na ne temper ekoso woni be ma oburu oba etia woni me ka asem no share the gravity asem weight a woni ne koka obebo oso enti woni ni nkomo na wo achi kakra aya abusia wo se ni pesua because makase awale de ende yesua so woni wadu so woni tete style na de be ware a obeto wade papia every time no aswan pacho o number no the number 0240 96 95 0240 96 95 but your master our Maclean Hotel me a Baptist of asafuni the Baptist Family Worship Center kwesi de bia sorry anopa 8 nya po 10:30 that's it Reverend Kwame Kwatin sanya mu ni mu de Easy Friday edition of Akoma mu nsem no ye ne no na eye ha na ye di dwumadie ni nyina ebeba na wie ye production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Beluchi Emmanuel Kwame Vadi Era na Peggy Menso midin de Beatrice Fiogabra obetimi afra me Aunty Bea sorry ye the sports bro e wo Nua TV ne the sports nso abro e wo Akoma 87.9 enyi we fidie ne emfri ha ye da mu nyina amase happy weekend to you all.